Ugcinephi? Asiqalanga. Siqalanga. Hayi. Ushaya umoya izolo. Phethe hayi siphila isimo sekhona. Ngisha umoya kakhulu ekhona manje yabiza siphasamisa yabo. Yeah. Ungathini ebantwini bethu indlela bakuthanda ngayo nendlela bakuthakasela ngayo? Iqiniso lihle ngicela ngiqale ngibabingelele. Ophuthi nosisi abalalele lolu hlelo. Yeah. Iqiniso lihle bafuna. Ngoba angikwazi ukuthi mina ngilikhuluma ngeqiniso elimsulwa umuntu ngingikole uzongisonda manje ngisonda. Angeke ngikwazi ukuthi ngiqale ngibonge ubona. Ngingakubongi wena mfethu. Yabo. Eqinisweni mfethu ngicela ukubonga wena qala wena professor yabo. Yeah. Ngale into osungenzise yona nalokho ungenzele kona. And futhi mina le show bengithi ngiyayenza just nje for fun. Yabo ngingayithathi serious. Yeah. Kodwa owakusho mina le day ngiqala ukuthi hayi izono zakho izothethelela. Ngithi ngiyadlala yabo. Ngayibuza mina kanjani izona ngizothethelela abantu bazobe bengibona kanjani yabo ngoba phela cha uyithi into efana lezi izokwenzeka. Musungikhombisa manje into eshiwe yibona. Hayi zithethelelwe mfowethu. Ngiyakholwa. Nababukele ekhaya mele bazi ukuthi lezi insizwe ezazikufuna uthuli nobuthi uyasaba ukubuyela ekhaya ngenxa ukuthi mhlambe zisengathi mazizwa kuthiwa ubuyile iqhubela esagcina khona zingifonele ngakhuluma nazo zathi hayi ke uthethelelwe futhi kahle kahle zase zikuthethelele kwanazo. Uyizwela ivoice note. Mina ngempela ngisafisa ukuzwa kahle nje kahle ufuna ukuqala nesiphetho sayo ukuthi ngempela ngabe kuyiqiniso lokona kodwa futhi ngiyakuthemba ngoba ngibazi bahlale ngawo. Mashaba lolu hlelo olunamandla ngendlela eyisimanga. Lolu hlelo ayikho into olingakwazi ukuyenza lolu hlelo leli. Hayi futhi ngiyakholwa bhuti wami. Yeah. Awuthi ngilalelisa ababukela ivoice note yalensizwa. Wala praza mina ngibulali ngibuka le video le inalo fana lo abambiza uMashaba lo fana lo ukhuluma istory esiqondene straight lo fana insina la bese singalali simfuna ngempela ay raza alikhuluma iqiniso losinawana lo ukhuluma into okuyona nje straight sasilalanga ngaphela sasimfuna and sasisho ukuthi hayi elofana ibraza ayibasho Mashaba bathi babe ngalala ubusuku nemini bekufuna. Bathi ke uthi le ndoda bawumndeni omkhulu. Bazelwe nje bayizinsizwa. Mawuthi into yedwa wabo hayi. Most yabo bangamaphoyisa obalona yena mbambe inkunzi eyiphoyisa nje obushilo nawe. Hayi phela ngangibona ngizwe futhi ngoba phela into eyibaqaka abafisa abaningi kufika ama dog units kufika ama Uber manje laba basa understand noma inkabi noma yigebengu noma amaphoyisa bayabona labantu bagqoka iprivate baphethe ibhame enkulu hayi bokwenzakalani ngempela la into eyisingikhalisa kakhulu ukuthi nje la befika khona hayi babebhubhisa yabona into izoyibona ngamehla engqondo ungayazi kodwa uma uchazelwa ngayo ubone cha bona la ngempela angifuneki yabona makushawa umuntu ongenze lutho ngoba kuthi ubonakale nawe how much more nowenza icala hayibo bafu angifuna umuntu lento futhi angayithatha mhlambe njenge joke uyabona mangithi bafo izinsizwa hayi insizwa lezana mina benginenhlobo ukuthi ngoba ngikhule ngikakile ngigwale kahle yabona ukuthi phela indoda nalokho ngishobe ngamina ngiyakusho kodwa nje ngihle iqiniso ukuthi ngigwale mina bengikholela ukuthi manginenkinga nawe noma nginecala kuwena ngikubalekela ngalendlela ukuthi la sohlangana khona isikhaleni sikantombela hayi ungibize ungichawule ukuthi nami uyasho nale ndoda ukuthi ukufuna kwabo abasebeyitholile into zabo kwase ngekhona ngempela ukukujezisa kodwa base befuna ukubona lo muntu obaleka kangaka ukuthi le ndoda lekatholakala kanjani hayi ubugwala bafowethu nixola ngempela kwakubugwala okwangenza ukuthi ngenze le nto leyana ngoba uyabona muze kuthiwa ufunwa yinsizwa inkinga leyo zishiye emotional life yakho ishiye emotional ngempela umuthi uyezwa ngalo muntu owawunaye le nto nanenza naye uthi uyezwa ngayo konke ingalo zombili yonke into eyilungu lejoint ihlephukile uyayibona le ngosuku nafika ngalo abaleka ngalo kunina nasi manifika kuliyandle na sahlala kona kaHaro wathathwa ngengubo ebalekiswa esibhedlela
yebo uyayicabanga lento leyo umuntu onjalo ukuthi akakwazi ukuthi bamqubule noma manje yonke indawo ethintwayo phela ibuhlungu iphelile. Ade ngikhuluma nalezi insizwa ukuthi kumele sivule into ezikhampani kanje ezolekelela abantu. Phela abaningi abantu abahlushwa amaphara athatha izinto zawo abaleke nabo. La noma akekho umuntu ongekayijoyina inkampani labantu. Hayi qinisekile. Bathi bayafunana. Hayi bami ngaba uma khona nje umuntu awesasingazi ngithele emotweni bamkhomba sasika J station. Bathi nango omunye samtarapha ngenduku kwenye indawo eringi esaya kuyona leyo ndawo leyo abakhala ukuthi imali endawo iyahluka ukuyifika amaphoyisa nani emakhona plan nanokuthi safika kanti kunephathi komunye umuzi la kodwa ngiyayisa kodwa uNkulunkulu wami angisasizakala kana ngophela la abantu bayazi ukuthi mabefike la konke basobese oyenza yebo lo ngoba uyabuya cabona la abantu bayaziwa ukuthi lento abayijwayela abayenzayo ukuthi you want to touch one touch them all. Abantu abanye bahlangene bawumndeni ohlangene bawumndeni ohlangene bavunywa yimina malume angifuna uqama ngoba nje insizwe eyodwa esadlula kuyona eyayisesitolo ngala ka-R eDepho noma nge-English igama lesitolo nokuthi bana ngimazi gama kodwa siyazana naye ukwazi mayibona hawu Mashaba wena kodwa kwasheshe kwadlula ukuthi uyangazi bathi bafowethu ngiyacabanga ngiphuma kahle ngawo-3 ikhathi bathi bafowethu ngiyaphuma ngo-6 ngoba ngiphuma nje ngiyojabula ukuthi leyo ndoda ngiyifice nami uyacanga ukuthi ngisasho nje isikhathi esincane u3 hours bazobe bengigcine wona bazobe bengenzani kusazofika yena naye edwa kwakhe yabo yena lo bhuti othi nawe uyangidinga yilaba ade befonelwa ke emotweni ngabako Maritzburg abakobani abathi bafowethu siyadilika siyeza sayifisa le ndoda ukuyifica sakhona lapho uyabo manje uyayicabanga lento sebuka phela phela ngeke bathi babesifika la sofika khona ngivalo endlini uhlale la uhlale somfana omahoze naye inyanga hayi ngiyobe ngikhinikho kabi ngoba kwayila ababengishayela khona wona bhuti angisho sabona la okay fine ngiyabona ukuthi ngishaba ngeimfubu nangamapipe ngangiqala ukushaya ngeimfubu nangepipe ngangithatha kancane yabona beyiphuma emotweni anginawo hayi ngathi kuzoba ngconywana hayi bafunga ngcono ngisho ukuphuka sometimes kunale nto le ngoba hayibo banesineke hayi abanesineke bamxebula sinawo ngoba ngisho ukuthi ibhuti omdala yabona ngiphasisa ngivumele futhi lokho yabo ngoba lesi siyaxoxa nje generally yabona ngiyakusa ngazi ngibe nebhadi ukushaya iforum ngifisa ngikufisa ngoba nimo ushaya iforum kulula ukuthi usheshe ushone yabo ngoba abantu abaningi labo abakushangeleke lokuthi umuntu ukushaya nomingane yabo so okucishe kube ngconywana abafisise bayixoxa ukuthi ngaba bashaya iforum ukuthi into emnandi ngawe yilima laba bantu babe iforum ngoba manje umuntu ukushaya uyikuphi la ethele khona nje ukephu nje uyashaya uma ushaya ekhanda thina sikujabulele lo manje uba ndiki uba nami sidla uyaqhubeka so konke okwenzakalayo usungasakuboni usungasakwazi ngisabona so manje uyayicabanga insizwe ezu5 ezu6 zonke lezi insizwe lezi phethe aba u3 babaphethe imvubu aba u2 baphethe amapipe labantu banesikhathi sonke ngoba la sikhona ama-pruna siphathe emfuleni noma ukuthi ngihayiza ngakanani sho ngothiwa bathi hayi fana ubaleke uyabona ngizobaleka ngiphuma ngibheka ngakuphi la yayibona inkinga njalo bafu and labantu ngoba beba5 abona uma ukushaya kwabo banikizana isikhathi nethuba umancane uyishaje la ophela abona nje ngokuthi ambasazophinde baqonqa nawe bazongitshela ukuthi khona nje la esayesabanga nje ukuthi angibheke phansi ngesisi bafuna nje ukumtitina nje uyizinqa nje ngathi nawe uNkulunkulu izinqa ngani yona ngazi ngiyibona ingenza nje izandleni nasendlini ngizovumela ukuthi ngilale ngesiso hayi ngeke kwazi ukwenza lokho bafu ama-chemicals ababengifasa ngawo ayeqashwe la wona okay ake sibuye ngapha ke uyabasola ngalokho wena honestly speaking mfethu akekho umuntu ojabulela ukuntshontshelwa into yakhe uyabo nje kuhle nje kumsulwa ngoba nami ngoba ngiyisigebe konje ngihlala la ngihlala khona sithi mama unga isidlawo sabhemayo ngibeke iluzi yami la ukuthi ngisabhizi ngenye into ngisingaphezuka awugwala wami osekho yabo lona lento iyangicasula yabo kangangokuba mase aqhamuke umuntu ethathile singaxabana yabo abanye bazi bakwaza ngisho ukugwazana uthi zane itola uyazi kuba ngu10 kuba ngu2 rand kuba ngiluzi 5 iboss yabo lona yini sisicasula kakhulu lapho kwethu akayicelanga ngani ngoba phela uyazi ukuthi umfowabo nje ngeke ngicishe ukhwaye so Mashaba idakamizwa egcine zikubeka kulesimo owawusukusona sempilo ungathini ngedakamizwa nje abantu nabangakayiqali ukuthi yabona masukhuluma ngedakamizwa nafuthi omdala okay ngikhulume nje ngami yabo mina ngizosho ukuthi izona
futhi ngizoshutha kusona yabo Yeah. ende kuleli side ukuthi akuzona into yangenza nje ukuthi ngizindapha ema-drugsini Yeah. ukwazi imali mina nje kuqala nje Yeah. so that's why kade ngikhale ensukwini ukuthi hey yabona ngathi mangibona lebo mama bebambulana nengane encane samantombazane sabafana beyifundisa ukucela imali ngoba mina lento ngiyayazi yabo okwesi-ke mina ngase ngimdala kunalezi ingane lezi so manje zona ngoba zincane kangaka sho izo-affecteka kangakanani so nje mina ngineside ukuthi mina ukwazi imali ngimncane yabo so kwelinye iside futhi ngiphinde ngithi nawo ama-drugs a-eda kakhulu kangangokuba mhlawumbe kube kwakuyimali ukuyazi imali kodwa mhlawumbe ngaba ngikho la ukuba ama-drugs awaqhamukanga mhlawumbe ngangizoyazi imali ukuthi quantity imali ngiyazi ngimncane kodwa egcineni ngibe ne-understanding ukuthi imali iyasetshenzwa ukuthi ngayiphi indlela ayikho inkinga kodwa yona imali iyasetshenzwa yabo so manje in terms of ama-drugs ngezo mina ayese-eda mina ama-drugs ngingachaza kanjani ukuthi ayese-eda kakhulu impilo yami ukuthi iwe phansi bu yabo ngoba phela ayikho umuntu ongayithandi imali so ngoba siphila siphilile ukuba nemali so imali iyinto e-right thina manje lesikhathi esiphila kusona wama unemali luxury cars umuzi yakho yabo uhlezi ucabanga izinto e-right ngiphethe imali yabona so ngokuthi kwethu ngiphethe le mali kunendawo ongakwazi ukufinyelela kusona nge-age engikuyona ngine-1000 ngizobenza ne-1000 angilazi ngiphumelele yabo nje uqale nokubhema ume nje qala nje into eyokwenzeka kunabafethu yabona kulo muzi angisengikhuluma ngalo forum lo baba wama-uno laba baba lenobu vele sagcina lapho the baba lo ndlela ethi usikhutheni ngayo ube kulo forum lo beqwayizwa wona udayisa utshwala uphinde kusontwa khona la yabo khona la uma wakho umfundisi umfundisi yabona ngoba kuyi-weekend kulesihlanu gqibele kuyaphuza iphawu uyibona afike uma wakho ekuseni ngesonto isidaba sonke sidlele embhedeni azivuze se-dining room sokwenza manje siyokhuleka ngokusho kwakhe kodwa manje ngine-knowledge into enzeka la mina ngiyiboni kahle ayikho kodwa ukuhlonipha umuntu omdala senze into eshoyo angisabona so kwenzakalani lapho kunabafethu ababehlala khona bangakhona kulo muzi loyo abebe bamkunzi betanowunga yabo babe babe-6 bangaphosisi ngoba ngase ngo-7 ibona yabo kwenzakalani abawu-3 bona ababhemi abaphuzi angisabo ile nhlobo le ekhangela nje ukuthi ibe nemali ithenge izinto ezinhle yabo abantu abathanda izinto e-right sure so manje lapho bebamba inkunzi mina inkunzi angazi ngiyibambe yabo leyo nto ngalezo ikhadi angakazi nje ngiyibambe into engingangazi ngiyangenza nje ukuthi imali ngitshotshe ekhaya ngokuqaleza into ethi ngibasic kakhulu ukuqaleza so manje ngoba lapho sebebamba inkunzi benzani ngiskema nabangezi ayabona kufika imoto izothenga ugearbox ukuthi ayisi 1000 ngokuthi ayisi mhlawumbe u1.5 500 yabo bacela kimi imali ngiyabanikeza nami ngiyazi ukuthi iwunga ukuthi manje angikazi ngibheme futhi anginendaba nayo yabo lo ngoba ngiyayibona inside into enginga-understand ngayo ukuthi yababa mase beyibhemile ayibona bayadosa ngangakwazi ukuthi singangakwazi ukuthi nokudosa ngeke bafuthi siyandosisa lento yende kodwa ngalesa sikhathi awukuklinikhi yabo wakusageza ngoba yayingindlela eyi-right ngayo engakabi nalama-side effects asekhona manje yakwasesincane nje ukugeza mgqoka ingubo ezothi isonto lonke yabo so kuye uyazi ukuthi imali iyaxabanisa igcina sengixabana nalo muntu lo phela sibamuthi nami imali yakhe ngiyayidla ngangidla ngempela ngoba ngikwazi kuney'moto isegcina kuyisami angazi nangazo ngendlela umuzi ontswempu ngawo nabhuna phutho omdala uyabona njengoba la kunje kunesitamko mhlawumbe esingaka lesitamko lesi so amabhunu uma efika la engena nje kwi-driveway athi uma ibuka la ngasesadini ase-dining room okay yabona ukuthi lo muntu endlela ayihlane ngayo ngekhanda bedoba ama-splan wahamba umgodi omngakanani la emzini wakhe ongangokusuka ekhoneni la esekambereni elikhulu kuya ekhoneni lase-dining room ushona phansi sifuna ukuwakho i-underground yabo leyo nto kodwa nje agcine ngaphumelelanga ngokwenza lokho so manje amabhunu uma ingena la ayabona ukuthi okay la imoto ngeke izingene la ngoba i-drive yakhe iyayibona kale uma ibuka lapha phambili isitamkoko esilaphaya imoto ngeke idlule la so there's no need for them ukuthi bayo-check up ngemuva ngoba leyo moto uma ukuthi ingene la ekhaya ingene uyangizabo kanti hayi le sitamkoko lesi siyagudluka ingene imoto ijikile ngale ngemuva eshafini bese siyabuyisela isitamkoko yabo yona into yayimnandi ngalo ndawo so ngoba ubhoyzi isikhathi ngihleze ngekho la kuhlezi kukhona mina kuyimina nje manje obheka izinto ey'ningi la ngiyakwazi uma kufika amajida ase aphethe unu afuna 1000 ngishayela mephakethe ngilithenge
ngizabona ngenze lapho sinami ngedayisa ngiyadala mayifika lo ngendlela umuntu angani ngisuka esedom nosekhula noma ngekhanda yini uzoyibona ukuthi khona imoto ekhona la angayazi emqondo wakhe imoto yakhe ayithenga ukuthi akakazi ngayo nje phela yazi ukuthi nje makufika umuntu esefuna into ukuthi mashaba ongibheka ukuthi khona ne-engine ukuthi ongibheka ukuthi khona ne-gearbox ukuthi kwimoto yayibona hayi khona hayi poison imoto ekhona la ayisenalutho manje okay ngizofanele abantu bangilethele mabethola yabo into kanje so manje akazi ukuthi khulu ukuthi nje nephula nje mangithi khona into efunayo batshese imali engaka mina ngifuna imali engaka yabo so sagcina sixabana kwakuthi mashaba ngisafunda izokuhlanganisa nayo kodwa ikiki ngiwahlala la kwami ungigadele sesifuna ngiphathe kanjani manje sengijona legengele entshontsha ibamkhunzi yabo isokuqala lesashaya nabo yangasekhaya kwakusakhona uDiscom emawela kusakhona uDiscom udayisani kusafika lamasidi lama-DVD la ucwepha mangaka lawa ngesipiko efika la kuthiwa ama-echo yabo la kunesitolo lesi kunesifutho elilodwa lo muntu esimame isicaphile sakhona se-aluminium lo muntu esimame lophasana uphathe isagila nje kuphela abantu baningi behle bayinyuka la singena simanga-ke siba u-7 ngiyangizaba wena usangena saba u-6 udala ngexesha ubisa igaba lami kodwa umfethu oyedwa wama ngaphandle ezif ngoba le center le so umuntu behle kenyonge uzunaka ukuthi umuntu angancane ngisho eglasini ayichophela ifoni yakhe kanti yena ulinde ukuthi ngoba singenayisela ngaphakathi siyakephi la kuhlala khona ama-DVD siwalesha labo papa bheki siwaphethe ngoba mhlawumbe ngizomlangizela ngoba mangaphunya ngiphethe mhlawumbe ayi-10 ama-DVD abothi noma sesiqhamuka sisizophuma nesekuthi liyabona cha lizabe labantu labantu sebephethe mama izinto ey'nkaka yabo abazile ukuzothenga labantu shingahlale kuyathathwa la yabo into efuna nje manje funa iluthapha into efuna nje funa bhala isicapha bese press ala kanti khona vele la kuthina wena sesithembe ngakuthi ngiyefethu uma usidayisa wena shithi asibophisa usebenza yakhe nisenyani amchoke lo hayi ukuthi ambuze isiphethe sasingaphezulu isiphethe nje yimess phela qabuli bayinethi yabona ngadinga necaba ukuvada uyabona phela umuntu esimamuzo njani sehla kwamalaphana wasitethela sadlula sayiphumela sasampela yabo yena ngibone seyibo ikenzeka ngempela ngisebona hawu qalina kanje ebantwini abangaka ngoba la wonke umuntu wayibuka uyazi ukuthi babe yimele ngiyabo nje bayihlangula abanye bancenge bayibukela abanye bashaya amaphela ngathi bayijabulela lento le abayibuka yenzeka yebo ngoba knowledge ukuthi vele into omlungu yebo futhi into eChina kanti nathi siyakhuluma sawoni masokhuluma ngitshela into omlungu le thina sibachotshela abantu abamnyama thina sitshotshela abelungu thina yebo senzela nani siyabona nocanga ukugwegwa azimeze nekhuluma bayisho sakho kodwa aqebeqinisile bafuna ba-right bathi umlungu vele yebo lolo ikonakele emlazi yebo ngisomanje ngesesingene leyo nto leyo yabo ngoba batshotshela abanye abantu ngisabo ayikani lento mina iyenzani manje isingiyangicindezela akuye ma ngatshotshwa ngorani kubanjwe inkunzi sabo kubanjwe inkunzi banjwe inkunzi kunokwenzeka ngisa laba abanye abafuthi ababhemi unga laba okay so ngibe ngayibhemi nje unga nami shuthi kahle sibafuthi ngabhemi unga bawuhle babhemi unga akuthi manje mina imali ngiyithanda ngiyazi laba u3 abangayibhemi unga baya eroundini babethanda bengathandi abana pressure kodwa laba ngoba nepressure lena babhemayo every day ekuseni kuyavuka kuyogetshelwa abaphila abanye emsebenzini abawugibela iteam la awo nje bonke laba bantu especially futhi ngoba ngikhuluma okubusika yabo hayi nami ngitshona leyo ke ngile evuka bafethu makuvuka ngevuka makuvuka bafethu kuyavuka ngikhona hayi sinile bafuke sikhona futhi sisakhona ukuthi singayiqawutela nje futhi sabo kuhle futhi iqinisa ngayiqawutela nje futhi sabo ayiphethe ayivuka bafethu bavuka ngiyavuka yabo into futhi angisiza lokho ukubosh nokubhanditha ukuthi ayibo baphunya ku 15 years ngabona ukuthi no kodwa mhlawumbe makuthi 12 futhi siyeza lapho yabo ayi ngibona ukuthi inkundla iyabambeka yabona okay nayi le genge levuka ehlezi ivuka every day inqondo yami yafuna abafisa abafana nama bayazi imali yabo le genge lemungu ngiyayithanda impela ngoba yabo lento eshiwo manje kuthini yabo bhuti abantu abesimake sibefuna sibadayisela amafoni ngiyabasana abafana babemungu ayabakhuthela abantu batshotshwa yabo lo ngikuphela masikhuluma iqiniso bhuti wami awuze ngoba sitshontsha nje sibambe inkunzi senzani nina it is a leader like the ngoba nje umuntu ufika kumina uthi ufuna iP20 now 3000 manje cash uyangithuma lapho utshengisa into hayibo lento uyakahlahle nje uyangithuma ngizohambe ngizoyithatha apho ngasebenza iP20 mina shuthi na ukuthi ngihambe ngiyothathela umuntu ifoni yakhe hayibo lo nami ngizokwenza ngoba ngempela ngiyabuka uma 3000 angithele phansi 3 days lapho cabanga uzubona retirement buka ngicanana ukuthi ayinana ukuthi retirement ubulima kunomuntu ba4 ongazimayisela 3000 ungamlasta inyanga yonke yabo mina ngicanga 3 days mina hey uthi hayi 3000 do
usuku nje lilodwa 1000 hawu kwameshe ngiyinzapha ngakusemnyango wayibona lento mfethu okay kungakenzeki lento duze awufuni yabo so manje la kwenzakalani ngoba la mfethu naye igenze rice abafana beumparayisi impela yabona ndayi bona fana ngiphathe nabo laba siyaphanda ngithi kwenzeka ngisi manje siba u4 mhlawumbe sithi siyayibamba inkunzi 6 mhlawumbe siseliwe mhlawumbe kutholakala ifoni ya100 rand ngiyayibona lento angibaphe monga phela lapho ngalesa sikhathi sayisawu20 rand angisabo mina ngiphe mani insangu nogwayi le ungababa bebhema ngalesa sikhathi sayisagigayiwa yenziwe idamu ndayi manje ukuchesa nokujoba nokwenzani awusayifaka edamini nje okay kuzokwenzakala manje bazongiqila mashaba bethu yazi umfowethu namfowethu yazi namfowethu sibheme kungu yayibona lento nami angiyabazi ukuthi mase bebhemile mfowethu hayi kusho kanye ukuthi hayi siyakhona yayibona lento so manje mashawa rosa mfethu yakwenze kulutho mfethu manje besisabelela sikhosi namuthi mfethu leli clip leli mfethu sokuthangela inkantini nevolution nento yokuyimaterial yakho ukuthi uthola insangu yakho bese thina senzani sengento sokubhema kodwa manje ngiyibuka lento le ngiyaxhopheka la mina mangithatha le mali besikhaza soba u4 mfethu okay bese bakhaza 25 uyayibona kodwa manje azigcina sekwenza kanjani mina ngicina sengihlehlana no10 rand bathatha 90 rand bathenga emarket amangaki awu4 ubona lo 10 rand wami lo ngizothenga u5 enkantini yemvuzo mhlawumbe ngithenga amaliza awu2 amariza awu3 uyayibona kube sekwenzakalani bona bazoyithatha ngeselo ukuthi bapemele ungabo bazofuna kuyona lensangi yami le so mina yabona ukuthi ngasho izinto enzayo ngokuzalana udlala igame eluzayo manje mina ngiyaluza mina yabo ngihamba nabo sophanta egcineni angikhathi angenzi lutho uzofana umuntu ophantela bona ngiyabona lento ihambe ngabe ibili ngicasuka mina yazi ngibafite ezokwenzeka manje makwenzekile sathola into engekho ukuze nami imali yami ngienjoy ngizoyibhema lento enibhemayo ngiyaqaqela ngiyayibona just ukuthi nami mfethu ngienjoy imali bafuna phela iyangibasela ukuthi manje njalo makuphuma into ebhedayo noma sekuphuma into engango2 clip yabo manje nami sifuna understand isiphela into seshabi iphezulu yabo into uma waqala ivuma kanye wabona hawu iteka leli ngiyayibona into uyavuma mfethu ukuthi singamkhatheli yabona kuna ukuthi uclip ubona ngathi ngabe sikhatha ama rich la mfethu abungene 50 rand wami saze 50 rand benibone nina nenzani ngawo bangichaze istory efana ngisi-understand ngoba ibona abantu abangincilisani imashi ngisi-understand lesi story ngaze mina bafisa ngeke nami ngizoyibhema uyayibona lonke mawukuthi imali incane yabo mawukuthi imali inkulu kahle siyakhatha umuntu ikwenzela into zakho ngidinga ibhema ngabafunga ngiyafuma esimathuneni my bro kwakuyisekuseni mangaphosisi nje kodwa ni maximum time mhlawumbe 8 kodwa ungakashawa 8 ngibhemele lapha na icase singidumaliza sasilenza amademo o2 ngoba siba u4 nje amademo o2 sho mali amademo o2 so aphema siba u4 ngamo u2 pull pass kodwa agcina ngibhema idama elilodwa mhlawumbe ufuna khona ngishange amaphula mhlawumbe ngisho amaphula u6 mhlawumbe yahamba nje kanye edamini elilodwa wafunga igcina ngihleli ngavuswa yibona ngo10 ebusuku yakhulanga ngavuswa yibona ngo10 ebusuku bephuma eroundini bephethe imali engakanani yabo la sihlanganiselana kahle sihlanganisela ukuthenga isibhamu yabo okay manje isibhamu izosola kanjani imali isohlala ihlala kulabo abangayibhemi wonga ngoba ibona abantu abangasebenza abazocontrol imali sehle yabo manje thina laba babhemi wonga yabo kahle ngingasho ukuthi ihlala kuthina singabhemi mina nginengqondo ukuthi angibhemi wonga ngizibese abangayibhemi so kwamanje ngiyitshontsha ngoba ningenzela ukuthi bese nampela ngikwadla amadlama kodwa bafike ngiyophakamisa izilaba ningabatsheli yabona ukuthi ayakhuleka mfethu maphi ungalala from ku8 azingavuswa ngo10 ebusuku bephethe imali ngakanani bephethe ama-tax amakanani yabona mina ufuna ukudaleni kwami ngingidikeni angikazi ngakwazi ukuyibhema kwamanje umoya hayi ngihlula uyabona baphethe ngingaka labafela abayibu imali ngapha futhi babe nenhlanhla bathona umunye ubaba oyisecurity we yaholile ngokupheze ngisho amakuntshantisa boza into zakhe lezi store yabo bazasa kwasani wa drink yabo cala umuntu lo impohla lehlala yodwa nentombi yabo ngoba konke uyibona cha wezithi ngila izinto zama fast cook ngibona into okhuwina drink eshow yabo lonto into ufuna ukuthi ayithosa nje iphele nje kanjalo uthosani ahle nentombi yakhe nesinko ngaphathi isinko ngo8 ebusuku uphethe isinko ngabe uyopheka endlini uyacaca ukuthi unafele nje awupheki ngisho unentombi uthenga takeaway uyabona into benjalo kodwa manje into ayipheca kuyodliwa kamnandi ngisho ama yogurt yabo hayi inkinga hayi ngokuthi nami ngivuka manje ngikeqekile ngilambile kodwa inhliziyo futhi incane yabo ayikufuna mina ufisa ukwenzakalana ngibuza ngiyafuna ngiyahlangenza ngene hayibo imali engaka hayibo ngingaka
ngokuthi abafethu-ke bese siyaphilelana nabo kuye ukuthi ngoba bano-10,000 kade ngingekho around bangincishe noma 8,000 elilodwa besingayenzi loo nto indlela besibambisana ngayo yabo hayi bethi hayi mashaba beyikhazile imali abayikhazile imali yabo bangikhulile bangipha u-800 yabo hayi baba bayichitha yilokhu la sibhemela khona sibhemela lapho manje ngoba la magobolondo emoto lokho ehlala ngane ngemuva amanye nama-city amanye aphelele aqondile ithothi enye ubhozi bayayigcina ethi uzoyivusa kube imoto yakho yagcina ihlele kanjalo sinanokukhula thina seyifana nezindlu zethu zokubhema-ke manje lezi zinto lezi esilala kusona yabo uyakuchithele kulokhu ama-city angemuva nizoyiqeda kanjani into nje emile ngilalisa usuku lingaka yabo ngisathuthi lento ngibheme ekuseni ngo-8 ngizovuka manje ngo-10 hibuni imnandi le nto yebo hayi baqala ngoba ngisimnandi le nto ngiyalahla yabo sebaqala bafo yonke indawo kagangeni nje futhi nasentweni eningi ebhedayo engasile asikutsheli ngobubi bayo uma usaqala ungena utshelwa ngobuhle utshela ngobuhle nje bodwa nawe uzokwenza ukuthi ube amazed ngoba nje bengichazise bafo yabona le nto le mfana first grade yabo ngendlela emnandi ngamaphuzu and futhi wazi ngimaphuzu yabona imnandi kakhulu makuthiwa uya kumuntu esimame bayabo leyo nto isho nje kwensika nje bayifuna indaba zamaqhude eshinami ngicela ngibe interested ukuthi bafuthi kodwa ngiyibona le nto ngikwenza ukuthi yona inkinga yabo ngiqala mina futhi drug lenzana nje sengikwadlile ngiwaphuzile ngisho utshwala isiminofu ngisho ukuthi upantsi umama bro hayi upantsi unini akalibona edlalayo la and bafuna manje futhi ngisasho njalo alikho drug elinkinga nje ngewungi uyabona kulela drug bafo alibanga 92 arresta ayiphela ngisho nawo abamongameli bayawabhema sengisho ukuthi kodwa i-Richmond Cafe sekuba fo bayawabhema nabo samuthi kodwa ngizamuthi ngale ndlela ukuthi ngabe into edliwa ngisho public unganqeni uyabona ngendlela futhi mhlawumbe ngabe maphinga ngisho ubugebengu ngaza ngaba abidlanzile kakhulu ngoba awona umuzi ungamanje lapha ePaki ngoba kuyisekusena ngesikhathi sokuqaqa because abantu bayiqondele bayilalele yabona bayirelaxele yabona into nje imnandi umhlaba ayibona le nto usethimba bethi nayo sasizwe sethinga le ndingi yabona ngigqoka iTimberland sinawana ngisethinga le nto yabona futhi umntana la ngisho le nto ngizwe ukuthi ayona futhi ayimnandi angatshela ngo-Aros ngisachazela ngobumnandi bayo le nto hayi phela ngibona hayi right bafuna ngibhema awatshela ngokulala emgaqweni hayi ngokulala emgaqweni bani ngima ngisho lamanje ngalezi ayikhathi yayisangconywana kwamanje nalabantu futhi engiphanda nabo inganzuma abafana bahlala phela emakubo abasana abantini abaqondile so noma eshayeka akubonakali uyabona ngokuthini usakwazi savuka ekseni ageze yabona unempahla zokushintsha and futhi ngalezi ayikhathi engafiki ukuthi ngidayisa into zami yenzani mhlawumbe into ngidayisa ukuthi ngibambe umuntu inkunzi ngiyabona ngalibuthi kulelihle ngalithatha kathi ngalidanisa lingane yabo athi ngidayisa kanjalo kodwa ngathi ngibona ijacket usize wami hayi eyami leyo into kanjalo so alesa sikhathi kwakumnandi ngoba manje into enhle sasiyazi yabo ile lokwamanje nje mfethu ayabo lokwamanje kwafela ukuthi uma capsule bakhona abo bese leyona kushit nje lwana nefethu usho ngangukho bahlala nabo lapho senza zonke lezi zinto ezimbili lento bafisa bafike inqobe unganibhemela bafike kuyeleke no ngawuthi abongelesa isikhathi bafuna uqama ngamaphu angikwazanga ukuyibhema ngoba manje engathi mangiyibuka lento le ngayibhema ngo8 kwashaya u10 ngilele okay ngiyavuka manje and yabo phela uvuka nama ukuthi mhlawumbe ngivuka ngisopa my bro ngoba ngivuka hayi sagcwele ikhanda ukuthi manje akusafani nasiqaleni bese ngikwazi nje nanokukhuluma nanokubona ukuthi kwenzakalani yabo kodwa yabo ngikhazi ngiqale ngiyekuseni ngibhema angasaboni ukuthi kwenzakalani ngikuphi ngithi ngihleli nomuntu ngixoxana ngimbuza ukuthi konje ngitsini yabo konje sikuphi yayibona nefuthi sikwabo into enjalo mfethu hayi abasho sabona abona mina ngikhumbula kahle wena namanga ngayibhema ngabhema ngokuthi manje ngabhema kancane ngoba place ihlele ekhanda baphethe ngisho ifoni la bayafuturize awazi manje safuturizana la ekseni ngoba ngabe usayibona futhi ngabe ngibathanda le ndawo sinawanela ngeke ngisho ukuthi sinawana bafo ngamthatha kancane ngalesa sikhathi kodwa lapha manje thina manje hayi mfethu indaba yethu siyaphela mfethu ngoba ngalesa sikhathi bengithi mangine 1000 nginengqondo ukuthi kusasa ekseni imali ibize imali uyayibona so fanele ngenzani ngiyophanda imali nginayo ukuthi ngiphinde ngibe nenye imali manje uthola 50 rand mpu maskandi siyobhema ungaskandi unalo ngisho lekhu ngisho lama chips uyayibona uyahamba emgaqweni ubona igunyade lidle umuntu lawa phansi socosha igunya usuyalehla kade ngiphethe u500 manje uyabona ngangicanga ukuthi into ukuthi
yabo sengibona isikhathi wathi lo driver la wayamxaka wayibeka wayichithela papa emgqane ukuthi wayichitha phansi wayefaka emgqomeni yabo lona ukuthi nje mina ngithenga manje ngalunguza emgqomeni hawu nayi isikhathi wayivulekile hayibo kusakhona inyama ngahalisa ugalo solunyiwe hawu yabo into efana nayo namaphiphe ukuthi yini ngibona ukudla kodwa ade ngiphethe imali ngicabanga ukuthenga hey abafowethu inkinga abafowethu manje ukuthi phela ngiyayikhuluma nje ngoba ngifuna nabantu abayilalela mfethu nentsha azi umuntu mayifaka ukuthi uyifakaphi bafinkinga yabo mina uyangixaka yabo ngani sesikhathi ngagaxela ngoba lento okuthi uyiphara engakabi khona mina ngayiqala ubhema ngo-2008 ya kunga-2008 ngaleso sikhathi leso angifunda u6 ku-December ngiphasele kuyasane 7 ngokuthi uDecember mfethu angiye esikoleni mhlawumbe kube ku-January angingibheme lanto kakhulu ngoba ngangikwazi ukuhlonisa into e-wrong ne-right ngazi ukuthi bangiganga ngibambe inkunzi ngibambelane nayo inkunzi angisinabazali mina ngihlala nabani lamantombazana la ekhaya lo mndeni wala ekhaya futhi indlela omngayo umi njengasemqashweni uyayibona so ixoxa ngokuma ixhumela namfanele ngiyiphandela ngomfana uyayibona sometimes ngisemakhwashi inkunzini noma ngisho mina mina hlobo yonke indawo bengifitha yabo so kube isikole zayivuliwe angizibona engqondo ukuthi ukubhema kwami le ungale izongi-affect isikole manje ngoba lento engiyibheme ngo-8 ngalala kwazi kwashaya u10 ebusuku shuthi bona uma ngizovuka ekuseni ngisingiyibhema shuthi ngeke ngisaya esikoleni uyabona so angikwazi ukuyibhema into enjalo ngokuthi uDecember vele ikole ivaliwe hayi nami ngizijabulise ngayo lento le yabo lento into emnandi ngayo ngo-20 rand owodwa ngikwazi usuku lonke ngibe right awunokuthi mina ngiqaphane ngithenge i6 pack yantaskudi yabona ngithenge amabhajisi manje singabona ukuthi ade makhulu ngingayibhemi ngoba sengithole lento le ithanda ukuba ngconywana nokusebenzisa imali ngathi kuyahla kanti ngiqale inkinga bafowethu iyaphuma ngempela ngoba phela wona imali mayiphuma kancane awuyinaki ukuthi ayibo ade ngiphethe u5000 ule ngikhipha u100 20 50 awunaki uyayibona kodwa uthuka iphakethini yabo njengase Rock House ngephethe ngitshela lokho ufika Rock House uphethe u10000 bafowethu ngoba ku9 manje uthiwe ngo1 ephakethini lakho usenamalini no500 rand kodwa ungena uphethe u10000 my friend awuma ngisho ngithi 10000 it's a minimum money leyo 9 10 11 12 5 hours 10000 usha off first thing first khona amantombazane la ufuna ukubukwa yayibona into efana leyo mfethu ufuna ukuspend ufuna ukwenzani so ngesikhathi manje ukhipha kancane awuboni ukuthi manje uyidla kakhulu yabo so manje into engishaya lapho bese ngisho ukuthi okay ngoku December la yini ngizoyiphotha ngo-December vele ngibheme lento le mfethu ukuthi makuse ku-January esikoleni vele ngiyazi nga-arosta mina ngathi arosta ndiyangiyazi azikutshele za zingitshele phela into ngizoyibamba ngayo ngoba angifuni ngigxila kuyona kakhulu yabona uma usayiqala mfethu uyithembisa izinto ey'ningi lento bafo futhi ngoba manje into isenzeka ibhani uyalithenga ngomlomo yabo loo nto futhi usho kalula ngomlomo ukuthi hayi sasa ngivuka ekuseni ngenza ukuno kodwa mase funa ukwenza kwenzeke yabo bona ngangitshela ngayiqambela ukuthi yabo nje manje ngizoyibhema indlela ngizoyibhema ngayo mangibhema nimngathatha esontweni angizayibona loo nto ngenze show nje ukuthi ngibhema isonto lonke yabo yabona mhlawumbe ngo-2 sokuqala ngizokwenza njengoba ngishilo yabo ngithi manje iqala yenzani iyangena egazini once the blood get used to it silahlekile lento le ngoba manje yabona u2 sokuqala ngathi mangibhema ukugula kwayo angi-understandanga ngoba nabo bengangitsheli ngakho kodwa ngizwe sazi mangayibhemanga usuku namhlanje bese ngiyaphoxobala ngizwe ukuthi ngeke ngikho right yabo ngazi ngiqhutshukelwa inyongo yabo nje lama side effects hayi uma usuyiqalekele ukuthi angazi ukuthi uqaleka lokho ngizothi mina mhlawumbe ngiphethwe inyongo noma mhlawumbe ngicobekile engibhunywa isisu yabo zonke izinto lezo kuyashisa kuyabanda ungasazi kwenzakalani yabo nje ungazazi inhliziyo ivalekile ibukwenzakalani mina ngizophalazanga manje ngizama ukuziberaza ngokuthi angazi usarosa mhlawumbe ngiyilalele ngivoice ngithanda ukuba ngconywana yabo ama-out afike edladleni yazongivala ngibize so-accuse bami njengazithi yabo manje la isilima khona lento bafuna ukuthi uma usuyibhema nalabangani laba abawo-right abawuqondile uyaxebuka bona kancane kuyazenzakalela kona automatically hhayi ukuthi uzothi nengxanye nejaya kuzenzakalela nje kona isikhathi esiningi ususpend up manje kulaba yayebo lona noma ngize ngibhema ngale day kodwa nje isikhathi esiningi sengispenda nabo yayebo lona noma ngizohlala nje nabo futhi akhuleka azweliphathe mina akhuleka shana mhlawumbe ukuze nama futhi ngibotha nginankinga nani ukuze ngishane ngiphule lodwa mfamfa lo uthi uphule loyo nje
kuyinkinga uyabona phela mina ngisamusha kule nto angithi ngesikhathi ngihlala ngisho nanabo angabi nankinga nje mfethu kodwa manje ngivune ngiduzule ngoba kade ngigula usuku lonke ekhaya ngawela abangitshela khona ngo-Arostar yabo kaya kodwa usengishayile 2 days ngaleso sikhathi ngangikephi ngangise-K ayingixaya kunele ngagula ngaqutshwa isisi yini le ngidlile yabo le ngitshe mina mhlawumbe ngidlile engekho right yabo mfethu hayi ke flow uhlale 2 days le ngoqede kodwa yabo noma ngibuya nje ka-BA ngiyagula ngicobekile bafethu ama-out in right manje bafethu angikho right sho ngithi uma ngichaza inkinga engibhekene nayo ebabeli bangihleka zishaba bafethu bangibeli bangihlekela abantu labo ngoba bangihleka ngiyashuka la ngigikayo la nofuna ukuyanuka futhi yabo kodwa ngempela kube khona umehluko into eyenzeka ukuthi anginakanga ngesikhathi senzeka uzaba ngoba ngingena la endlini la emotweni vele ngile sitimini sayo yabo ngoba ngizihogela nje inhale yazi kuba khona ukulapheka okuncane okuba khona kodwa nginganaki yabo lo ngoba phela still kona ngisezosayi lento engiyitshela ngiphethe ayisangiphethe khona kodwa 25% nje mfethu ngathi kuba ngconyanyana ngoba ukuthi ngobani angakayilulama kodwa ukuyizwa nje kwami nje ngiseduze kwayo khona ukwenzakala umehluko yabo hayi bakugigaya isanukuvina igaya akudala igigaya so ushaya kabili layo bahleka baxoxa Arostar ini Arostar hayi akhuleka enye into Arostar nje mfethu kodwa akhuleka uzobona ngitshena mina into ngabe ukhinta abazokhipha bangikhombisa nithi Arostar yabo ngitshente kanjalo yabo mhlawumbe into ephenywayo yabo Arostar ku kanti Arostar yimina uqobo yilo ngiphethe yabo hayi ngishaye lo thuphulo mfana idam lokuqala nginikeza yabo ngathi ngishaye mhlawumbe uthuphulo lesibili ngosithathu ngabe lajuluka ngamanzi ngaphela nganaba kwasho mina kuqala ukuthi hayibo singakwazi ngisho ukuhleka yabo yathi ngakhulumeki lo ngixoxa nje nabo phela kodwa ngingekho right kodwa yabona manje singakwazi ukuhleka sengenza into yathi engayenzi ngisekhaya kakhiyo yabo kunikwa futhi ngavele ngalapheka yabo zishapha yabo noma uyazi uma uxoxa indaba into nami engiyikhumbulayo kodwa noma kungekho le story noma ngayibeka ngalo ndlela kodwa nje buka futhi nga right zishapha kwenzakalani futhi uyazi bafuthi ngavele ngalapheka isinga impela bafethu yabona abahleka manje engicasula ukuthi bangihleka la manje khona abayazi ngalento engiphethe yabona abangafuni ukungitshela yona yabo zishaba futhi kwenzakalani mina nabona ngidlamana ngisana ngisidima yabona hayi selento esikutshela nje Arostar lokushaya wena yini Arostar kahle kahle wena amadoda kunanto ethi Arostar yini Arostar mfethu ilento ekuphethe yabona la ekhaya maphuna ubhema le faka up le kahle ukuthi uqalekela yona uqale ukugula ngiphathwa inyongo futhi ngazi kodwa futhi ukuthi baphikise kodwa manje baphikise kanjani into eprove manje ukuthi cha kanjani naye nje kusho wena ukuthi ufikela ukugula usunjani manje wathi ukhana ukuthi ubusinda ngisho nawe ubhaka wathi uphethe ingubo zakho bayabona manje ngoba sikhuluma nje phezulu yabo usukwazi ukukhipha isondo lemoto ube ngaphandle usukwazi ukuhlala kahle ke manje abantu usindo ubhaka wakho mhlawumbe lo bhaka ku5 kg isondo kubantu linomoya mhlawumbe lo 10 kg ali 15 kg alisakusini usha arubuqalekile wena usu right manje lalela kwebhuti Sakutshela 99 asingatshela ngisaqala lalela kwebhuti uArostar ukushaya uzube rask Arostar ifana njani ubheme yabona usoba right sinosibona sibe ngikhumbuza izinto ezenza kubona ukusibona thina mase siqalile siba njani niba nolaka wona mase kubisha ingqondo ngempela bongishe ekhaya mfethu ungakwazi azazi ingane encane awuphuti malume baba yabo nje uphaphele ingane into ohlezi uyijabulela kodwa ngalesi sikhathi mapromotion Arostar bafoni vele besicaife kunyanyisa angabe ucaphula isaca zodongweni mfethu izibe ngaka ngempela ukuthi ngazoyibiza ngento ongakazi usiyibona emhlabeni yabo yonke into nje unolaka yabo funa manje ngempela into abasho baqinisile mfethu yabo nje ngingenela emotweni ngihlaza kabi ngiyakhula ngathi ngibheka manje ukugula ongazi ukuthi uphethwe yini ngoba manje uma ngifuna ngichaze ngichaze inkinga eziningi amalungu omzimba ufisa buhlungu isisu siyaduma ngicobekile ngiyashisela ngiyagodolwa yabo ngichaze izifo ezingaka abantu abasazi ukuthi ubona ne-chicken skin yabo exactly ngoba ngiyashisa kuyabona wazamula manje ngiyashisela manje ngiyagodolwa manje ngiyazamula yabo manje uma uthiwa ikhaya phela abazi kaRostar bona ipharishi njani ngiyibhaka le ndlela iciko inhliziyo ukuthi awuyokoze manje yabo ukwenzakalani manje uNkulunkulu ngoba bayatsho abafuthi hayi wena kahle kahle welcome home uyayibona yonke
Like ngihlala nelima maphi ngiyabona ukuthi abanye ama-jokes lawa engithi mase ngihlela phansi ngiwabuka ngiwacabanga amanye bese babekhuluma iqiniso futhi babengijwayele ukuba babe neqiniso mfethu kuba bangani beqiniso kwafanele basabona bro wami ngoba isenza nje yebo lonto ngoba maphi ngisemncane ngiphasele bani standard 7 yebo lonto mina kahle ngisho umuntu one standard 6 ukuthi nje kuphela bengihlakaniphile uyabo manje makumele kube uJanuary kumele ubuyele esikoleni ngiyalapho ke phela manje nje bese angisabona kuba ngiyibhema ku December nemali ikhona yabo nendlela esengibhema ngayo imali singenele igazini lami so ya understand ukuthi kwenzakalani na understand manje kwenzakalani futhi kodwa manje amanga ngiqhambela wona ukuthi mina indlela engibhema ngayo okay ngizebhema indlela engibhema ngayo ngeke ngihlule u20 rand ngiyiphanda mina yabo ngeke ngihlule u20 rand ukuthi okay mangibheme ekseni ngabheme mina ngabheme ntambama base siqobeni yabo nje kodwa ngiyitshela nje ukuthi mina ngeke ngihlule ukuyiphantela lento le ngoba manje vele into engiyibonayo nami ihlezi khona impaqa enye uthothi siqalekile asani ukuthi ikhona sisingelisa isikhathi sisihline emotweni eziqhamuka mhlawumbe amakhetha o5 esingasawazi yabo ngendlela ngathi sikayi kokulula ngakuyithola hayi ngeke ngiqhawe lento leyo yabona mase kufanele ngibuyele esikoleni kufanele manje ngiyenzani ngibuyele esikoleni sasama report nani ukuthi ngiyazi ukuthi ayisho ukuthi mina ngiphasile esikoleni okay ngihambe esikoleni ama report yonke lento ngilanda stationery sami zonke into zami sefanele phela manje ngibuyele esikoleni nginazi bafethu bafethu ngibuyele esikoleni bafethu okwaleli isonto leli angisobuye nginibone yabona ngicanga isonto lonke leli sihlala kancane ekhaya na ngithi manje bangitshela ngo-arrest so yiphi indlela elothi u-arrest ngobamba kufanele ngihlezi ngibhema angithi mina so ngoba ngihlezi ngibhema mina angiyitsheni ukuthi ngoba ngihlezi ngibhema ngiyawukhuphula ukhuphula ama-levels mina ngitshela ukuthi ngifanele ngizenza nomuntu maintain ukuthi ngihlezi ngi-standard uyabona ngoba ngihlezi ngibhema every day manje inkinga indlela ngibhema every day ngibhemi ngendlela eyodwa sometimes ngibhema 10 angizokwazi ngisho ubhema idam lami yabo lonto ngilibhema ngilize qatha ngivuka kusena khona le dam engitsazi ngiqhubeka yabo into enjani mase ngibuyele esikoleni angisithole sesikhathi kuyophanda umuntu ophanda ngama-weekend yabo ngoba ngeke ngibuye esikoleni kufanele ngize ama-homework hayi bafuna uma ngikhuluma ngesikole hayi phela isikole bengihlonipha ngizazi bese ngisesikoleni okwenzakala eminyango abangani nani bafuna ukukholwa mina ukuthi phela ngalesa sikhathi high school ngafunda unyaka owodwa yabo lo wesibili ngangena nje 2 weeks January hayi kwaba nzima so ngifuna ekuthenini mfethu ukwazi ukuphatha ngisho ifoni yakho nifonela ama-out akho ngixoxe nenzani ungabi nankinga nje mfethu yabo so manje ngoba ngithi mina mfethu ngicela ningiphi isonto elilodwa ngithi ukuhlala ekhaya ngithi kuba rice kancane yabo bese then ngikwazi ngihambe ngesikoleni kulungisa into zami ngoba ngitshela ngoba lesifo sangiphatha sizokwazi ukuthi ngoba singiphatha mhlawumbe leyo 3 days 4 days siphele bese ngiqhubana nempilo ukuthi lento ngiyibhema mhlawumbe leyo weekend kuphela yabo ande nama ngiyadlala washo mfethu bafo welcome wazangikhawula ngathi hayi welcome home my friend nami phela ngokuthi ungishayise lamaphuli lawo ngikazi ngifika ngigula ngabe welcome baba ngoba ngiyayibona nakho ngiyalapheka ngisabo kanti ngiyalahla hayi nami mfethu hayi into engisaba kanti ukethi iqala inkinga manje ngiqala inkinga phela my friend hayi one day kubhema one day uhlala ekhaya ngiyabona hayi bafuna ngosuku lwesibili akwacaca angimanje lo one day oqala ukuthi umnandi ngani ngayizola ebusuku ngibheme kakhulu kwaze ngicishe kwashaya u2 entatha so ngendlini yami nje mina ngo2 entatha hayi noma ngivuka ekseni anginankinga still ngizama hayi yabo so lelo suku lonke ngiyawazi ukuthi ngihlale ngingabhemi ngibhemela insango nogwayi kodwa manje konke isenzeke ngi-understand kwansango leyo nalo ugwayi leyo but ayisangeni ngiyayibona lonto hayi ayisabhemeki yabo yona into ebuyibe inkinga yo bafisa ngiyungaba bafowethu ninalela inkinga leyanto leyani ngoba ngixoxele ngesikristo encane uyabona iwunga my bro ngendlela ewusathane ngayo ngisho ngokuthiwa bafo ubuphuza utshwala ngale ndlela exake usathane ubuwenza into ngendlela yabo once watshona lento leyani konke ubukwenza uyakuyeka ufocus kuyona thusha ngisho intombi bafo ngoba ngitshela ukuthi mina ngitshela ngomuntu obetshontsha imoto ngiyambona ukuthi ngoba ngizina utshontsha imoto ukuthi mali iphatha kangakanani uzosima etshontshe imoto i-Hilux ayidayisa 30,000 yomuntu uyokwazi ukubhema uhlezi namabhomu ayo uyabo bhazi ngedlela esilima ngayo bafo ugcina usukunqena ukuyotshontsha yabo lona
ugcina iyona into engisho ukuthi bafuna ngithathe ngesibindi ngawo mina ngaphu sisengiyigwala yabo yiwungenze ngaba igwala yangiqawutisa ungisilima lapho ngiyayithanda futhi isilima manje iyaqawutisa ufuna uwenze lento efunwa iyona uphante ngendlela ethandwa iyona hayi le yakho uphanda ngayo ukuthi wena uvuka kuseni uyosebenza ama-transnet ngenyanga uhola u-60,000 kufanele singisibuze ukuthi why lo muntu ade bese esebenza kamnandi esenza ka-transnet ehola 150,000 ngenyanga ngonyaka imali leyo imise nokudliwayo lelo ukuze ngahlulwa ukubhema i-rock ngoba phela i-rock bafeyile i-drug ebelinkinga yabo so ngizama ukuchaza ukuthi so ikunga ne-rock wala ama-drugs lawo acisha afane yabo kangangoba uyacabanga umuntu ade ehola u-200,000 ngenyanga athi mase bhema iwunga awe phu phansi aphelele na umsebenzi abuhlama ahlale emgaqweni aqoqe insimbi kuba yini yokubuza yabo nje mfethu ngendlela eyinkinga ngayo lethi my bruna mina ngiyabona ngitshele uma usebenza i-transnet yabo ngakhumbula enye into yabo ngasekhaya intombazane ukuthi lento ngikhuluma ngingisana ukukhuluma ngento engiyibona uyibona ngamehlo sure hayi into engizoyicabangela yabo uma into engizoyicabangela ibe inkinga isingena bufakazi lo so ngithanda into enginobufakazi bayo awona lapha ngasekhaya benginentombazane ngisangisazi ngihlala enkonyameni noma kodwa nje ngihlala kulezi ndawo lezi umaphethela umlazi yabo yangani bisebenza i-transnet noma i-salary yayo bengayazi kahle kodwa umuntu mayexoxa phela uyobona ukuthi estimate ukuthi yabona mina imali ngihola bona usisi we-80,000 encane so lo muntu ukuthi umajina shothi uhola 200,000 mhlawumbe kuyagcina ku-150 but lezo imali nje uhlalela kusona siphema nayo lengane le yabo ikifike la endlini ngoba thina sidayisiwunga my bro ikifike ibuthi sisine ungengakanani endlini mhlawumbe sisiphumuke order mhlawumbe sinama capsule mhlawumbe mangathi u-300 lapho lesingaki ulesihlanu iziba futhi indlela engikhathele ngayo angiye ekhaya namhlanje yabo lona ngoba ngaye nje ekhaya ngizongila isonto lonke mali nama capsule kube u-300 khona sibale lo mali ngemali siwadayisa ngayo mali sesikhathi sawu-25 rand ibhomu la 100 lalikhipha 1,005 mangifosisi just 1,005 times 3 lisho lona 4 point something ayikhipha cash nansi ngoba ikhipha cash akusho ukuthi uyikhipha cash usilethani cha sibamba thina kanjalo udle ngokuthi thina nje mfethu siyabhema hayi bafo kuyabhema makufika futhi umuntu ozothenga kuyona le samdayisela yebo lona imali yakuba iza kuthina bafo ngendlela ngane iphatha ngayo imali angibuza into eyi-1 kodwa mina ukuthi lengane imali eholayo ngisi nje cabanga wami ehola mhlawumbe u-80,000 lengane ihlulwa yini futhi ukuthi ihlale kuma manje esisicebo la kuhlezi kufika abazali bayo okanye nako la ngizibengisifunye khona kuhlezi kufika abazali bayo la ngoba sebezwile ukuthi lengane ihlala komunye umuzi esuyisejangele kaBhini yabona lengane futhi ihlulwa yini ukuthi ihlale kuma phela manje isisicefe lesi njalo hlezi sifikelwa ngoba lengane lento ezofuna ingane yakhe lana njalo ezofuna ingane yakhe aphinde ancinge thina futhi nosathana lento izikhishisi kini kungenasidingo ngiyakholelwa lokho mina ngiyakholelwa lokho manje ubuka izenzo sayo uyabo ukuthi lento ekwazi ukwenza isinto nje ukuthi uhola izibuze nje ukuthi nje siqale mina ngisafuna understand lento le mhlawumbe nani babukele i-answer nizoyithola nina moyi ngoba kunezinye izinto eyidinga general knowledge ukuthi yinto ebanga ukuthi kwethu ubhema into ka-25 rand uyasebenza kahle umsebenzi wakho ngendlela omuhle ngayo ayikho into oshoda ngayo and mawuthiwa futhi inyanga imngabi ungakwazi ngisho ukuyovula amaloni bani mase wena umuntu uhlezi nje in time ukuthi ngizothi uhalela ukubhema ungayithenga noma uhola 80,000 uhola 80,000 usho ngathi uyibhema kanjani iwunga phela khona into ngoyibhema bro yonke into ne stop ukucamanya sengirise yebo lo noma ngathi ngisho utshwala ngiyophuza utshwala from lehlani so Monday non stop nje wena beer after beer kube khona lo 3 hours ozorelaxa nje ulalela nje ukudaka utshwala ngisobe khona le angiyibuthi naphethu yini bangala abantu abanemali bawiswe ama-drugs kabuhlungu kanje ngoba la ngane futhi yawa kabuhlungu ayendlela yokuthi yayisidabukisa nakhona iwa kanjani na plan leli kwakutshela sithanda into enobufakazi angithi ngoba ithenga la thina leli bhomu la 300 siyadayisa iyabhema iholile lapho hayi noma ngezisitshayisi ihola mali ngoba kwamanje futhi angikazi siyayihola mali kodwa ngiyazi ukuthi imali eyihola yayingaphezulu kwa-80,000 yabo mayexoxela isipana senzayo isipana esibheda kanjani ukuthi yena phela uma ngaphandle komkhumbi imoto eyingenayo
uyabhala ukuthi naye BM yini imisebenzi yakhe nje lokho nempela lo muntu lo ngiyocall maphela ukuthi mengene ngo6 wayesenza 3 hours seshayile ukuthi ngitshela lo muntu usenza 3 hours ahole 80,000 ngibuza ngale ungaphazamisa kanjani futhi emsebenzini ungena 3 hours uhola imali engaka enyanga ngosuku usho ukuthi malini imali ayibhalayo bazothi I think inkinga understand ukuthi yini lengaka ebanga ukuthi mfethu uthi unemali multi-millionaire kodwa bese uyawa ngoba nansi lengane namhlanje mfethu ngingathiwa mina ngifica lapha ngaphansi kwebridge lo muntu ngisuka naye lokushini ngendlela kade enemali ngayo besiqhokiswa uyena sihlala naye ecross sithengelo yonke into siyenzela uyena bayizwa ngiphutha amandla lokuthi mfethu laba futhi sidayisa nabo ngandlela kade baba matsatsa ngawo ngaliza ngoba ngichaza ukuthi mfethu alisa sikhathi bunge ukuthi usibone usibhemi wonke ngoba ngisho thina mina ngoba ngisithina ngasekhaya sikhule sikusile abafana abahlangene yabo ngoba ngasekhaya one line mfethu ibise balekayo yabo so isabafana abahlangene nje kahle ngoba bakho babhemi insangu abezani usifica sonke sihleli kulo forum udayise unga khona la ana abe unga basikamereni encane yilabo betsangu nani bafiqeda ngivumo yabo thina sekitchen khona la siyaphinda yabona iposition abantu bane position yabo bayabona futhi kuyahlangana khona ngenxa yokuthi sesihlami sekuyadliwa sithenga inyama so labantu engihlala ngabo chef ngoba bafuthi isilingo bafuthi ngitshela abantu engihlala nabendlini abafuthi bobo 2 abantu awone bawo chef my bro yabona abantu abazimabekushayela ibhodwe uthi umuntu abayiphekile ngihambile ngaye ekhaya ngafika ntshotsha inkomishi ezo2 zerice ngatshotsha anyanisi ngatshotsha utamatisi ngikhuluma into engiyofika ngitshotsha ekhaya mina ufika kuphekwe yona kuphela ngitshotsha anyanisi utamatisi mhlambe amathina u2 ekhulu usawoti yini isopo kodwa into okwenza ishebo nje kuphela mazambane ngibuye ngibeke phezulu kwetafula kuphekwe kodwa yabona ukharabaza ushaya my bro ubese ibheka inyama yokuqeda ukule ukuthi ayaqhamuka ebebuhile nephunga lakho naphunga ngazibashaya labo mkhadi laba basemshadweni ngezinto ezisimple nje likhona ngendlela aba master ngawo ngebhodo nawo ngibuza na bayindaphe kanjani ayongena kodwa ngokuthi yonke into isa-rise kusabunandi sinengqondo ukuthi hayi vele ngeke size siye thina lapha uyabona ngeke size siwe thina ngoba manje sesaqala sesawabona khona sesaqala sesawabona manje maphara sesaqala sezikhondiswa amaphara kodwa nathi nakho lento sayibhema kodwa ndithi nasona amaphara sisayi-fluent ngisho nangasemphakathini ngasekhawuthini naba nje umashaba nabo bani bayayibhema lento lama kodwa ngakwazi ngibone edlula lana inuka enzani nina nihlulwa yini yabona nathi manje sesilabantu kuthiwa ayimatsheleni vele esifana manje bageza hayi manje nathi sijatshulisa ukuthi klazi ukuthi nasibhema makungazenze samabhozi asinankinga kanti nazi sikhavwa ilo sisi lo yabona okay singakunaki lokho bese lengane kwethu ingqoqo amahlahlile lento ukuthi bawuswa yini yabo lengane lenemali ngayo bese sengukudla lana kwenzani because kodwa biziphiki ukuthi usiyabona all of a sudden inyanga besila wona phakathi namaphakathi sokutswempu ngalendlela ukuthi futhi uyabona ukuthi phela iwunga lesibhemayo iwunga maphuna utshontsha ngisho imali kama wakho esikhwameni ukuthi uqalekile lo muntu lokwazi ukuthi azafika academy inyembezi acela simkoletele bayibona understand sumanje lo muntu ngisho ebank la ekhadi la kuma uyakhona manje u00 nje lo le mali ngaka mfethu phela u3 weeks inyanga mhlawumbe inyanga iphelile mhlawumbe ushoda almost isonto elilodwa nensuku ukuthi phinde kuphele enye bese yahona futhi ngo 15 days or 21 days ngabe useqeda u80,000 umuntu akanamoto akanangani akonhle kubo vele kubantu nabo banemali zabo yayibona akathengi ngubo ngoba phela uyafana nje nephara njengathi nemfethu ngalela ngase sikangophela ukuthi umuntu ophema ngiphara yabo noma sigeza si-right nazi ingubo senzani yabo into ahleze igqola izinto ezisaziwa ngikhumbula mina la ngani mafuna ithi ithenge isicathulo esisha ithenge ininja hayi angikhumbule into leyo kodwa endlela imali anayo ngayo kodwa manje iqedwa yini mfethu bese ngibuza lo mbuzo eyi1 ukuthi iqedwa yini imali onisi ufanda yazo silendele bafuna unosathane manje singayilandela into ngoba futhi umnandi kuSamsung njengoba ndenzeka la khona amafoni amakuhle bani sekhona nje ama TV efoni into ade singayazi yabo so lokho kuusiza ekuthenini mfethu kunezinto ofanele ubuye ulandele ngazo
la abantu futhi ngihlala nabo ngikhuluma ngaba ngiyifundiswa bapro ngiyifundiswa Yeah. so sinesikhathi ukuthi masibhorekile dot laptop sifunde ngale nto esiyenzayo yabo mse lento sikungayini nale ezinto sesilandele ngayo kahle kahle lento le isikrisayo sathane lento my pro uyibuza ukuthi wena umsebenza ka Transnet iholo 80,000 kumuntu ongayibheme wonga kodwa ophuza utshwala othenga amahenisi awu5 eklabhini ayizwa into le athenga amahenisi awu5 eklabhini imali iningi saseklabhini yodwa sebutshela ngo5,000 umuntu mefika eklabhini nokuspenda almost 30,000 eholo 8 asale no50 kodwa kulo 50 loyo uhamba ngegolf 7 uhamba ngani umlazi ukuze kuphela inyanga futhi imali stila usanayo eningi Yeah. thina sipemuntu ka 25 rand uqedwe 80,000 within 2-3 weeks kanjani iqedwa yini mfethu inilwane nenkolelo lento inilwane ungasazi nawo ngiyibona enkulunkulu manje simathini ngiyasho namanje lento ebafisa inilwane yikho manje kuyekisa indlela ophanta ngayo ufuna uphanta leyo thando ithandwa yiyona futhi leyo ithandwa yiyona ibuyise ngabantu njengohlanya ucosha amathini kade usebenza Transnet. ngiyabonga bhuti wami lento bese ifuna uphanda ngendlela ethandwa yiyona and futhi le oyozima uphanda ngayo mfethu ube inhlekisa ngiyabonga ngoba kungcono nokuthi njengathi besibambe inkunzi Yeah. kodwa manje unisifunda ukuthi yona yanqawutisa enkunzini Yeah. ifuna ngenze njani ngehlele phansi yabo lo lisho ukuthi uma ngehlela phansi ufuna enkunzini uzokwenzani ngizoqoqa insimbi phela manje yabo lo kade sebenza ka Transnet uzobe senzani yena kodwa ube sebamba inkunzi ngithi uma usinayo yenzani yenzika lento iyayitwist ithi lo kade vele sebenza kahle uzoya lapha phansi enzeni abambe inkunzi mina kade ngivele ngibambe inkunzi ngizoya phansi kakhulu yabo ngiqoqa insimbi ngenzeni so nje bafowethu ngiyacela yabo So lapha egangeni nihambe ngiganga ngaphandle kwalezi insizwe zeza kufuna uthuli anikaze neze nadibana nezimbila ayithotha bafo sekaningi ngakwenzeka lo into efana nalezo kunefesi bekunedlozi yeah hayi bafuna uqama manga mina mfethu ngibekile inhlobo le ngiba ngisho ukuthi bengikholwa ngizalele apostoli so bengithi mangiyenza into wrong kodwa ngazi izinto engenzayo wrong ukuze ngibe right la ngiyakhona ukuze mhlawumbe ngivikeleke yini efanele ngiyenze kufanele ngithandaze wayebo lo nto wezi Yeah. and futhi ayengaba nenhlanhla ngobona ukuthi uthi uyeza enhleni futhi usiyazi ngividiyo babo engamazi ngixoxela izinto ezithusayo ngami Yeah. mina bengakazi ngibe naleyo inhlanhla leyo kodwa the day yenzeka ngayo le nto lana ngahlangana nomalume owangibuza ukuthi ngwabana ngixoxela ngisaxoxa kodwa ingxoxo yethu yaze gcina isifana nobani nobabushembe phakathi yeah ukuthi ifana nami yazi bengajabula uma kuthiwa uyathandaza njalo uma uthandaza ukucela ukuthi baba ushembe baba uma uthi uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu wedalwa zakithi ngoba kukuhle ukuthi ukholele kwephi entweni oyaziyo angisho ukuthi uNkulunkulu akekho Yeah. nami mafethu mfuna ngizahla ngisho ukuthi uNkulunkulu akekho angikwazi ukujaja lokho yabo kodwa indlela echaza ngayo uma ukuthi mawayehlala ngami kodwa ke ngisho njalo ngoba mina into engayifunda ukuthi usho kubafundisi bamanga lo baba ayeyena ngikhuluma ngobaba wami umfundisi wamanga unabantu engangithi mangifika ekhaya kakhe ethi ngibona baba lana lo baba lana ewayesigebengu lo baba lana kodwa impilo yakhe yaguqulwa ubani yaguqulwa ubaba ngingandathini lento lo denzeka kanjani isigebengu ngoba lo muntu beyohlala ngabantu waguqula lalela into eright ayishoyo ezokuphilisa uyisebenzisa yebo lento ngizama ukuchaza manje Yeah. so ngizele ithenini konke lokube suke kwenzeka wena bafu mfethu ngibuse ngazi ngayibeka kanjani lento kodwa konke lokusuke kwenzeka mina ngiyacela bafethu ukuthi idakamizwa bafethu ningangeni kusona futhi ningayicabanga ngisho ukuyiqala into ekuthiwa yiwunga ngale kwani yabo nje bafethu iwunga it's not an option anikaze neze nashawa awumphakathi nithi niyobamba inkunzi mfethu abona into enjalo ngiye ngayikhuluma ukuthi naphethu angikazi ngibe nebhadi lokushawa iforum kodwa amabhadi okushawa abantu abacishe bayele ku-10 ngihlangabezana nezinkinga enjalo kodwa lokujahwa iforum Yeah. sezenzeke kaningi kangangokuba kubona labafethu laba ebesiphanda siba u7 Yeah. laba bawu3 bengabhemi sayihlangana into yasixabanisa yini kwahlanganisa imali yathi su800 sithi sothenga isibhamu Yeah. duku hlele emotweni sibo sonke siplus asiphelele sonke imali iphethwe yibaphi laba bangabhemi Yeah. sho ngayicabanga lezo okay bafuna ukhandela thina story
ngoba labagcina sebengijumpa ukuthi nami ngiyabhema so nami sengiyiphara nje okay inkinga ayo kodwa ukuthi siyazwana ukuxabanisa yabo tukutuku le mali le mfethu ephethe umunye mfethu ngingilibiza igama lakhe mayesho ukuthi wayifaka isithina driver ngemumva kwayo kunesikhala esithi nokuba lokwazi ukufaka noma exercise noma yini uthi na wayifaka lapho inge plastic bag sesilinde nje ukuthi ekseni ngo6 sohlangana nomuntu e17 ngifika sinika isibhamu sinikeza imali ekseni wathi sibuka imali ayikho kodwa mase siyabuka la icabheni zemoto akayikho into ekhombisa ukuthi kwavulwa ayibona kwavulwa kwathathwa noma kuthiwa kuvuliwe ngabe uyabona ukuthi umuntu ngoba uvule bakhuthuza thina yini ngabe uvule umuntu enamaphara kulokuthuze yabo into efana nje sanga understand kule mali lehlaniso kwayilo ngqabane leyo ukuthi ayifuse kanti ngentende senze into yesu yabo sasala sakwa 4 so mase senezinyana nalabo futhi bawutrila sinokuphuma nabo sobambe inkunzi ngisize lento ade ngisho wafu ukuthi yabona into abafundisi bamanga sansambe uyasiza ngoba la ekhaya kunekuba nesonto asizwa yilona bafu ngoba ngalo la suku lana mfethu la mama wangibisa sithi thina siyaphuma nabafundisi surrounding wangibiza ukuthi ngindodana yami ubengibiza ngomlondi wathi mlondi ngiyakuthanda mfana wami yazi kazi mama nami ngiyakuthanda mama azingicela ukukhulekela kuqala ngoba manje kade nginqakonizana esontweni ningafuni ulibiza abangani bakho kule ndlela nifuna ukuyithatha qale ngithandazele abafundisi bangafuni ukusondela bamila lapha ngayiza mama bangithandazela wangicelela enkosini into vele nami nginokuyenza ukuthi manje ngiyoganga ngicele ukuthi uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu edala sakithi cela libe nami ningikhanisela konke ngizokwenza noma ngabe kuthiwa kuqhumbi kangakanani ngisimanga sokuthi vele sengikukhona nayibona futhi ningithetheleke ngawo ngiphe futhi namandla ukuthi aphinde kuphume khona yayibona lona ngibonge kanjalo mfethu ngisandazele lo mama lo mfethu akamnandi asingane nami ngihambe nenkosi phela ngami ngiqonike ngami ngiyathanda lase sikasika kaphi phela nangu umuntu lahlile simhlabe awona kuyisicefe bafu ukubamba inkunzi endaweni ongayazi ngoba lento isikisile sekuthenini abanye abasenibaleka split elihlukana yabo abanye bajaha lo ngokuthi manje mina ngigwala futhi angikwazi ukubaleka kakhulu ayibona lo okumina ngafuna ngabo wasala lapha kodwa uNkulunkulu abanami yabo ngoba bafu sasimashijahwa into yokuqala yashisisa imoto ukuthi bamba umuntu kuzana ithuze umgwaqo futhi tse imoto sibhuze sibaleka ukuthi mina ngaba nenhlanhla nje ukuthi nje ngawela khona umgwaqo ngalezi azimfuna ngawela kulo mfuna lo ngayo nokuthi mfuna umhosha ngihlathi elikhulu yabo ngavele ngangena kulona nje mangithi ngabuye emgwaqweni ayazi akekho uqhamukayo uzoqala ukuthi ungene la ngathi ngiyizwa ukuthi dume abajaha la abayele ukuthi defika nje mfana wami uhlale nje la ungayindawo ngasibuka isikhathi lapho o11 noma 12 emini yabona isonto yazi ngesonto kusobe khona bonke abantu abayile emsebenzini abanye bayidakela utshwala engithi ngiyangeza bafu uqhuma uvimba uqhuma uvala uqhuma isibhamu yonke lento ngokuthi uNkulunkulu wami ngase ngimincane nje ukuthi kodwa kungakhona bazothi ungene la uyabona ngoba manje umgwaqo ufike kube imizi kube umgwaqo kube umhosha bese kube imizi ngaphesheya so manje ngisho ngaba nenhlanhla ukuthi ngase ngingena la kulo mhosha ngihlala la ngihleli khona ehlathini bathi beqamba bephuma laba akakufanele ngiphumele kubona abasangiboni ukuthi mhlawumbe kukhona wedwa lapho sikhosini wehle wazongena la ehlathini kuyibona hlaba badila nami yabo ngiyacanga ngaba naleyo nhlanhla leyo manje beqamba bephuma ababona ukuthi baphuna lokho babona nje abantu nje bagijima bonke bale ujaha labo phela bami labo bajaha nabo ngendlela yabo bahlukane oyedwa kusala bawu2 le2 le ihamba ndawonye and futhi uNkulunkulu futhi uyayenza into kama yenza yabo le2 le ihamba ndawonye best friend ngale ndlela leyo ukuthi mfethu basayini ukuthi mfethu ngifa la ufa khona yabo umuntu onjalo isibafo makuthi sikubambele uniforum singamane mfethu nami ngijike ngibuyele kuyona ngoba babele inhlobo labantu ukuthi uma kalo mayefuna lo uyazi ukuthi mangibona lo shoko lo khona ngoba abantu abanjalo bakhule ndawonye mangibona isibanibani shoko isibanibani ukhona mangifuna isibanibani mangabona isibanibani ulindo hayi mawulindo hlamusa la ekhaya ma usayonto kanjani nje kodwa uyazi ukuthi mangibona lo shune ngane bekhonile around uma engekho lo nalo shusa akekho yabo okay babaleke nje ngale ndlela leyo mayese ichaza lo munye wabo wasala ukuthi mfethu bangena komunye umuzi yabona uzongena uyitshela ukuthi lo muzi ongena bona ngaphambili kahlahla kubiyeliwe ngaphambili shizikubiyelwe
emasayidini nangemuva Eyi. yabo bona ngoba bengena leli gceke bayitshela ukuthi nje igceke bazofika banqamule engane mabefika ngale ifence yama-blocks lo munye ngendlela flex ngayo nobhuti omdala besinokuthi masihleli awubona into bamphakamisa iy'nyawo ushaya ingqemphozo ngeslowly labantu abenza iyoga labantu ezakhona yayisho beflex kakhulu yabo ngoba uzenama echaza ukuthi angebuka lolu dongo indlela lolude kanye ngalo akazi nayo isiphawu yokuleqa wayithola kanjani yabo ngoba uthi nje wafika kulona walinyathela kanye walibamba wayibooster waya ngale kanti kuya ngale kuya phansi yabo kodwa igama lokuthi ngoba wafika phansi walenda kahle ngiyayibona lo nto wangaba nankinga so manje uselindile phela ukubona ukuthi ubra wakhe nawe yaqhamuka yini phela into ayizwa yena bese wamuzwa wambona naye ngathi usuyabambelela nje siwahluleka notela yabo kodwa nje amagama ukuthi nawe awezwa kuyena wathi hamba accuse bese bafika batshele ekhaya ukuthi bangibambile yabo amagama nje agcina ukwezwa ngaye ilawo ngiyabakwazi na uthi wameyesha siwabaleka ngene emfuleni nahlale wahlala kwaze washaya u10 ebusuku kwamanje labantu bethu yazi iforum mesimbambele isigebengu ukuthi mabechaza le ndawo yazi awubona uma kuthiwa akabona uyacaca ukuthi lo muntu sebemenze ngenye indlela ngoba wageza oyena ubese emakhazini dewesho umuntu mayisegeza lonke isayidi leliphelile ngandlela ukuthi mawubambe ngale iqhathakele bayabona nti hayi kone nje ishibamba ayibadila khulu neside yabo so ngizama ukuthi mfethu yazi mayenzeka lento le mina ngithi ngilapha phezulu ehlathini hayi bafuna uqama ngayo mina nginenkolelo ukuthi bafuna uma wenzeka isigameko ecishe safaka impilo yami ukumbulala hayi bafuna ukuthi ayibeke uxhumane ecala ngithi kuma kancane ngelo cala lelo ngisame sin certificate ngiyabona nginenkolelo ukuthi certificate iningi nalapha la ngayikakhona inkonzi kanti nabona inkonzi ke bafuna nomo yabo kanti ayithekweni namanga yazi yonke indawo uma ufika kuyona ubona ukuthi lokho ngesilazi hayi phela so ngoba lokho kwenzeka mfethu ngane enhlanhla ngakwazi ukuthi la ehlathi nginingi kulona ngiphume futhi nakhona ngakhona nje onginakayo ngoba ngazi mase ngibabuza ukuthi ngibule baba intele lesenza ku yasenza ka Q futhi labantu babaleka from P to Q side bathi behambeka ngempela i-distance nakhona babaleka bajahwa imoto bangena emhoshini bamba nje bobabili and shibabona ukuthi yayisidala ukuthi kuzokwenzeka kubona bobabili khona uNkulunkulu wanqaba nalo munye yabo ngoba mina la ngikhona ngani mangiphuse ngiphumelele ngazi akekho nje wabuza ukuthi ubani lo phuma emfuleni akuyena lo yabona hayi wakwazi nje akazi kwenzeke lutho ayifuna manje ngiyaphumela emgaqweni kwangazi nje cha nje la hayi la kulomgaqo akazi kwenzeke fa khona nje bese ukuthi into ebihlulela nje leyo ngihambe ngibuyele emuva ngifika emuva ngichazile sibafisa sesibambe kulapha kanje luckily leyo mina into engayithela kula muntu wona ukuthi ukuthi nase ukuthi inkonzo bibe sidinga ibe king siba u4 okay umfethu uyakhipha ummese uyamsabisa thina la aba-3 ngeke sithi amaphakethe awu4 ebhlokweni sonke sifuna ukufaka isandla khona lapho ngigcine ngatholanga lutho ngaloko kwamanje kunokwenza ukuthi mina ngisingafaka isandla ephaketheni nalo uyasifaka siba ngani manje siba ngokusasa ifoni siba ngokusasa wallet imina lo ngizama ukukhipha isandla sakhe nawe ufuna ukukhipha isandla sami ngisikhonge sonke sivele ukuthi nje ayithathwe yimina lento le ngagcina nishoba kanjalo into kwamanje kunoqhamuka imono inoqhamuka yini so mina ngane banenhlanhla ukuthi iphakethe ngangena kulona la ngemuva la 120 okuyibona ngisithi ukuthi ngigibele kanti mangifika ngasekhaya ngihamba ukuthi ngidokubhema ngineknowledge ukuthi nami ngoba futhi bebalekile ngenza ukuthi baphumelele soficana phambili bayabona mangehla taxini ngoba ngagibela taxi kapi ehla kaMnyano asuka kaMnyano ngehla kafika so ngagibela 3 times ngoba manje angisafuni ngisho ukuhamba nangenyawo hayi nangomunye ngoba nginala ngoba ngibini i-taxi nama-taxi awaqhamuke kodwa kwenza iqhamuke labantu labo ngoba yena ngempela yabo isikhathi ngoba mina mangaphumi ngafike ka-boys kwaku-7 siya bakazi bafika bethu abakazi bafika ebela sebenza ngolukwane 2 3 4 5 hayi bo ngempela kodwa abakazi baqhamuka kodwa hayi sobona abefika nalo ophume yedwa indlela yakhe eceleni wawufezi papa bafezi yevithi angazi mina ngivile ngaphuma indlela nami nje baqhubeka bona ngazi hayi sho sasithemba ukuthi bayesa futhi abanye yabo lona kwazi ukuthi manje 10 afika ukuthi wendlela afika ngayo uyakwazi ukubona ukuthi hayi
Kushubile-ke manje. Ngibona ebusweni. Ngibona ebusweni nje umuntu eqhamuka ukuthi hayi kushubile-ke manje. Ngoba yabona indlela eqhamuka ayiyona bayikhala iminyembezi uyabo. Hayi ngibele ngibamba ukuthi kodwa ngalesikhathi eqhamuka ekhala iminyembezi kube khona ukuyiqambela manje ukuthi mhlawumbe u-accuse uboshiwe yabo lo nto manje into ayisesaba yini kuba bayazi ukuthi uba khona kwalo nalo futhi kuba khona uyabo. Okay ngoba uvele sebusuku bangayinaka le nto leyo ngisaxoxa kwenzakaleni asichaze isitori ukuthi bafisi ufisi lwamuzi kunomuzi sesabaleka kona asijomba ngakwazi ukujomba ngale qiniso lami ukuthi ngiflex uyabo position wahluleka uyabo lo nto yazi nayo futhi bayisana kuba intatavunyana nje yabo la awule nayo ile nhlobo ekhule ngiyidakamisa nayo incane yabo ngoba nje umzimba kamuthi khathele kodwa isabisayo mayibuku yabo ile nhlobo kanjalo bese uzobuza ngisho ukubaleka nje ngiyona into yakhe kodwa akwazi kuba nedlodo kusuka kaphinga manje sengixoxa laba basuka esasuka khona nalabo abanje la khona base behambe kakhulu futhi kusuka nje la into esicefe manje uhujwa uthi mawusuka ka Q uthi mawusuka Pick vele kuphuma indoda fresh angisayibona nayo into evele benkinga nayo into evele benkinga kuphuma indoda fresh inhubhe hayibo uthi ukuthi manje yazi usukhathele unjina isavuma uthi bafoni kwamnikazi wefoni kade ajika wahamba seyingekho 1 mina yayibona inkile endlini mhlawumbe seyidlalele ngisho kwakhe umnikazi unikazi nje wecala kodwa nina niphisi nje niyajaha nje bakwazi ukuthi wafimba hawu iso leso into eshoyo qhamuka ngempela indoda fresh isazonigijimisa ngabo na umuntu uyibona le nto inyuka kuna uyiphezulu iphume ne all star hayibo kuvele kuphuma indoda nje egqoka all star nemvubu ibela hayibo mfethu abona mase nichaza le nto le yabona yababhlungu ngalesa sikhathi ukuthi bafethu angazi kahle kwenzakaleni kumfethu kodwa into enzakele silahle ngongena kula muzi kwenzakaleni kwesi kula muzi sima singena kule muzi lo ngokuthi siubona ungabi yiwe front sitsheshe ukuthi umuzi wonke ubiyeliwe emasifika ngale ushango uthangoni ngakanani ngokucabanga kwami kuyekudependent ipace esuqhamuke ngayo kuleyo ndawo leyo shuthi lo wakwazi ukweqa ipace yakhe vele yayisi phezulu ngendlela xa kusasa ukuthi wakwazi unyathela kanye wakwazi ukubambelela wakwazi ukuyiswinga lo uzibele useyindadavu nje bese seyikhasalele vele nje uzana nje yabo seyihudula plaza mase seyichaza nokwethu bese nginokwenza ukuthi manje abaleke amise lapha nebonise uyasala ajike azomtakula ngiyayibona baphinde baqhubeke naye athi abona naye ngendlela ekushiwe ngamanje bese naye lo takula uyabona sayibonga manje le ngitakula la ngizofa phela nasame balashema ukuyiqinisa aqinga ujubana yabo sibangene kulo muzi akwazi ukujomba lo munye nje sewafika vele sekhase lo dongeni ngoba nje ukuthi uyayise ukuthi yabona khumbula kahle ukuthi wathi ebamba udonga booster eyangale akungobe iyangale wakwazi ukumbona naye izama ukubamba siwahluleka yabo manje into esicefa ukuthi umzwela phezulu ememeza yena usephansi uthi uma ngayo kwethu uphethe ukhawu ubatshela ukuthi bangibambini uthi nje wona amazi akho ucina sorry mafethu awezwa ewasho uyabo dideke nathi emqondweni manje sazi ifone senze njani uma siyabuzana fanele sosho ku sekungakusasa manje sabona phela aqhamuka kafuthi obvious ngoba bembambile nje sida bamshayile noma uboshiwe awesinini manje akusekho nokuzwa ngandlebenye ukuthi useshona umuntu lokho kwazi kwasiza phela lishonile langa kumele ubuye uzoqedela kusasa mfowethu bafowethu khona iphutha engilenzile lawo enganza kwesiningixolele ngingathi lento ngisiqala nje lisho yamhlanje ngazi mina ngeke ngikwazi ukunibonga le ndoda angakayibongi ngayibonga le ndoda bafowethu kusikhathi ukuthi nginibonge nina ngabe iphuthe elikhulu ngabongile nina bafowethu ngiyanibonga bafowethu ngokuthi ngilithole leli thuba ukuthi nami ngidlale istory sami phezu kwetafula ngiphinde futhi ngicele uxolo nakunina insizwa zakithi hayi bafowethu noma amagama angawazi kodwa nina niyinsizwa lezi zayifuna umashaba hayi niyinsizwa bafowethu kunini ngicela uxolo kwangayona inhloso yami kwangayona futhi intando yami naye futhi umfowethu angifuni ukuthi kwakuyihlambe kwakuyinhloso yakhe naye ngiyacelela bafowethu uxolo uyabo kwakukulindeka kweyidakamizwa uyabona lento yokuhlana ngento ebhedayo uyabona bafowethu ngicela isixolele uyabo futhi le ndoda bafowethu ngiyayibonga ngoba lento yayisho ukuthi ndoda kuna amacala asethelelwe kwakuthi lento ngiyikholwa ngoba ngangiqala ukuyenza kodwa bafo wena okwazi lo poster i-voice note yakho mfowethu hayi futhi wami ngiyabonga ukuthi abengaqamba amanga konke bengikhuluma wena ube ufakazi ukuthi bengaqamba amanga bisho bese ngakhanda istory
MPTV 1 Yeah. Yeah bafuthi iyasebenza Ayasebenza njengoba ngangitshela aMashaba ukuthi izono ziyathethelelwa inkinga esibe nayo noma siyibuza yona ukuthi uma sayithethelelwa izono zakho uyashintsha yini ngoba kubalekile ukushintsha kungathethelelwa izono la siphinde futhi sizokuthiwa wenze into efana nale bithiwa ithethelelwa izono la inkinga leyo yeah yona inkinga ke esiyayibhekane nayo kakhulu bafowethu ngiyacela bafowethu uningiphusiso na le ndoda le futhi ngiyayicela nayo mfowethu ukuthi uNkulunkulu mfowethu uShembe nedala zakithi nazo ngiyacela zibe khona zingipha amandla bafowethu ngiphumule inkinga ngikuyona ngoba phela ngistakile mina lamanje ngileli jele ngikulona linendonga enkulu kakhulu ngikwazi ngisho ukubona ngaphandle komhlaba ngibuka isibhakabhaka nje kuphela uyabona sama drugs so ngiyacela bafowethu noma ngabe ubani ongaba nalusizi noma ngabe yini uyabona ngicela ayibafowethu makukhona indlela ukwenza ukuthi angazi kwenzakala kanjani kodwa ngiyacela nje bafowethu ukuthi futhi ngivumelekile ukuthi ngicela usizo yeah mfowethu ngiyacela bafowethu uyabona noma ngabe vumelekile indawo yakho ukuthi kusizakala abantu lena bafo ake sithi sophinda sibuye for part 4 lo yeah lo beku part 4 lo sobuya for part 5 mina bendlondle noPhapha ekhanda kaMenzi siyacela uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye MPTV1 le oyethambela ingosi how I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwestebeli MPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosixoxela ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nengqinamba ababhekane nazo ngaphansi kwezidakamizwe okokuqala nje uma ungwesifazana useyidakamizweni noma kanjani uzodayisa ngomzimba uma ungwesilisa useyidakamizweni noma kanjani uzoyibamba inkonzo mina ngikhuluma ngoba noma ngabe uyathanda noma akawuthandi ngitshela nje into ngingabheja ngalokho so ungayithola ke mawesilisa usumuntu obulawa abantu ungayithola usumuntu oboshwayo uma ungwesifazane nakhona ungayithola usuyisisulu kubantu abaganga besifazane bezolala nabo bengabakhokheli abanye bebabulala inentombazane nje trendayo abayidlwengula ebidayisa ngomzimba maqede bayishaya ngesando ayinawo amehlo manje ayiboni phumile ezidakamizweni manje kodwa ayisaboni emehlweni siphume nenxeba vele kodwa so manje uma sikhuluma into enjengalezi akudlalwa la akuwona umdlalo sikhuluma ngeimpilo zabantu zangempela so ngakho ke kunabantu ngiyabona becomment abathe siyabonga ukuthi kufika umuntu njengoMashaba sesikwazile ukuthi size siyibuke siyiqede episode yebo ngelinye ilanga uzoba khona umuntu okwazi ukuxoxa uzoba khona umuntu ohlekisayo kodwa uhlelo akulona olukuhlekisa oluxwayisa abantu and abantu futhi abafani kuzofika umuntu uthola akakwazi ukuxoxa njengoMashaba akanawo amahlanje njengoMashaba futhi uxuba indaba akakwazi ukuqondanisa njengoMashaba lo muntu lo wasisho ukuthi angabukwa akabukwe ngoba ekugcineni kwakho konke ukhona umbuzo engubuza bonke abantu abafika la ekhaya ukuthi abazali kumele benze njani ke yini kumele yenziwe othisha ingane engakangeni kuzona uthini kubantu abangakabhemi angithi leyo nto leyo mina ngiyazi ukuthi ngisuke ngenzani ngoba ekugcineni kwakho konke bakhona ke nabanye abakwazi ukuthi bebonge ukuthi siyabonga ukuthi usilethele uhlelo njengalolu nami mhlawumbe engangagcina ngithola ngisenkengene kanje kodwa manje lolu hlelo selingenza ngihamba ngigada konke la ngidlula khona ngiqikelela naseyinganeni zami siyabonga abafowethu labo ukwazi ukuthi uhlelo luyenze umqondo kubona lo khulumayo professor ngawamkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye ohlelo lethu ngale episode siyacela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell ucindezela wakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle makukhona isiqephu esisiposayo izoqenqeza ucingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese uyitholela isiqephu sangalolu suku siyacela abantu bejoine nemembership ukuthi sokwazi ukuthi silekelele ehambeleni izikole sikwazi ukuthi sithengele izingane ama uniform nezicathulo iqiniso le cha sengicanga mfoko kaMashaba hayi bhuti wami nami nje ulondizwe ulondizwe kahle kahle londa izwi lika baba uNkulunkulu izwi labazali kodwa ngesimanga sikaSathane bakwethu ngibekile kodwa nanti izwi nje manje ulilethile ebantwini and futhi ngiyafisa ukuthi ngempela futhi ngiqhubeke ngigcine khona mina bafunga nginethalent lokudlala ama keyboard ama drum isiginci yebo abangazi nje bazophinde basho ukuthi hayi la ndoda iqinisile noku keyboard player ngumzalwane ngisindisiwe
yabo so nje kodwa ukuthi usathane ke unenkolelo ukuthi akathathi vele labantu angeke ngithi akathatha bakhe uthatha bakaThixo ngiyabonga futhi ngichatha nje kahle le so udina nabakaThixo ababuyisele phena ebumnyameni so nami ngomunye wabo likhona neverse sakulikhumbule nje obusuwahlala emgaqweni bese ngafuna uqama wafo yabona into efana leyo iyavele yabaleka nje manje ngeke ngiqambela manje yavele nje yabaleka manje cha phela kungenza ukuthi lapha likhona nje ivesi elilodwa hlezi usho ngenhliziyo yakho ukuthi lihlala livuka bafike lihlale livuke mina ile minyalelo yakhona ukuthi ishumi ngiyibuza imibuzo ukuthi kungani sanika le minyalelo bafo enzima kangaka engizima futhi ngisi mangiyibuye le minyalelo eyishumi sonke la emhlabeni siphila ngaphansi kwayo ngokuthi sonke bafethu siyayazi imiyalelo eyishumi ukuthi bethu ungabulali ungaphingi ungaqambi amanga ungayifisi into kamakhelwane wakho ungabulali kuningi kodwa nje lamiyalelo iyishumi my bro ngendlela eyinkinga ngayo ngithi ungaphingi ungoni yabo sonke yozini bafoni sabantu besono sonke ungawumfundisi ungawubani ungawubishop bafuna siphila ngaphansi kwesono kodwa uNkulunkulu uthi uthethelela wonke umuntu onesono only if unikela kuyena usukhathele hayi uthi uza uNkulunkulu ungena ifeti konke abafisa siya understand khona umehluko wokukholwa nokusonta nani tathi kuyishaya abantu nabhuti wami yabo hayi kuba ngishumayela futhi angijaji umuntu kodwa khona umehluko wokukholwa nokusonta kunomuntu oya esontweni ngoba ebona umngani wakhe eya esontweni yaqoke isikete esincane anami ngesontweni khona ufike bangibone obani lo muntu akayili ukukholwa uyosonta shuka hlahle niyozani uyoba ngumsindi esontweni ukukholwa lento yenza ngisho uhleli endlini ekhaya ukukholwa faith ukukholela ukuthi ngoba ngiyalapha esontweni umnikele nginginayo imali phakathi lami makuthiwa kuyanikelwa ngiqashile inkinobho yami ngiphosa esitsheni angangibuzi ngifundisa ukuthi yini lento engiyenzayo so lokuchaza ukuthi ngiyakholwa kulento engifisayo ngithandza kwaNkulunkulu nolisekude eMashaba uhambo lami nawe ngoba nansi imibuzo yakho nansi kuyaqala ukuthi ngibe nemibuzo emide kanje for umuntu ukuthi nginesho ukuthi ngizokwazi ukuyiphendula ngoba konke lokho abakubuzayo into ade ngikhuluma ngayo and futhi bafuthi ngiyacela nabangaziyo bafakaze ngami bafuthi ngicela hayi lamadoda afakazele mfowethu athi akukho nokukodwa okungamanga ukushila bayifune ngalani nokunye engasakushongo nomunye futhi avela khomela ukuthi eyoMashaba usangenza 1 no 2 no 3 no 4 ngoba phela baningi abantu engibonile abanye ngiyabakhumbula abanye angibakhumbuli kodwa kubo bonke ngicela uxolo bafuthi uyabona hayi zona ithathele inkinga impela bafuthi wena futhi inkinga ngikuyona kancane iyaqhubeka iyangenzisa amacala ngoba futhi angifuni yabo isime ngaphansi kwazo ngibhema idakamizwa eyidinga imali every day ngalendlela yokuthi ayina limit sifanele ngidle malini imali engakanani as long as kusakhona imali ephaketheni kuze kulama ukuthi iqophokele iphakethe manje ngakaqophoki uyofanele lokho ibhizi ngenini kuyinkinga bafo ukugqoka ingubo eyodwa isonto futhi mama ngithi isonto kahloniphisa bayibona honestly speaking ngawuthi ngibuza impela ukuthi ngagcina nokubheza yazi into inkinga hayi ngoba ngikhanda ihlaya ngaloko cha ngikhanda ihlaya ngizama ukuchaza inkinga oqala engibhekene nayo into engabiba i-daily bread mina njengokudla ukuthi mangivuka ekseni manje ngivuka ngiqubhe ngigeze ubuso ngami ngiyodla nayibona into efana leyo bhuti wami ngami ngiyogeza noma before ngikwenze lokho kona ngifanele ngigeze umuntu ngophile kodwa mina ngithola sengikwazi ukuqeda ngisho izinyanga amanzi ngawazi angiyeni umuntu ophilayo lapho mfowethu angiyeni umuntu ophilayo masikhuluma iqiniso nje akukho umuntu ophilayo njalo umzimba uyaphefumula ngiyabona ngoba uyibona uneyiboya nje lezi ezicela umzimba ngake ngasabonakala ngisho nakumina awusazi noma uyiboya noma yini uthi kwenze kanjani ubona ivideo yakho uyibuka umntwana ngayiface bafethu mangikhuluma iqiniso abangaziyo and mangicela ukuthi ongaziyo bafethu ngicela comment ukuthi mayibuka uMashaba lo okhuluma la noma umfanekiso kaMashaba mina mangibuka akuyona uMashaba lo akuyona umlondisi lo umfanekiso wakhe sesivala nje khona obuzile ukuthi usuthathile ubone iring usunomfazi cha yengisebona into ile lokubhoreka ile lokubhoreka ucoshe noma yini ufaka isandleni ngoba ngithi ngibuza ngempela ukuthi yazi mase kutshele iring isihlala isikhathi singanani mina ngiyuzukhola yabo manje khona nani
khona uMamsumi Usasixoxa la ngalomuntu uthi waphulwa yini awuvezela ababukeli lapho ethi koyiba ibharele esibhamu ihambanga ngofakazi wakhe ayiyeke le uzoqhubeka nawo yabona enyaweni ngini Mamsumi mhlawumbe more than 80 eyangisisela Mamsumi lana bafube ngizileza insizwa zingibelesele eminye ayigcole la esandleni angangokuba nje ngamaqaka lami ayemabe kakhulu ngangisengifisa ukuthi ngempela ngathi Mamsumi ngigqoke umzimba wonke manje abayiboni vele uyabona ngoba bedina nami enyaweni angifuni kama futhi hayi bafethu ninsizwa kodwa yangisiza la Mamsumi lana ngoba mfethu akwazi ukuhamba ukuba ngayifakile ngamaqala ahlephuka phela ngemvubu nje yonke bafuna ngiqhamuke ngisho ngemvubu ihlephuka angiyazi ukuthi njani imvubu ihlephuke hayi ipipe kodwa kungcono ngoba lento kuyisifundo nakwabanye ukuthi mabengena ezidakamizweni into abangayigcina beyithola bengaphansi kwayo bafuna namhlanje anginamazinyo anginamazinyo my pro ihlola lami lalimala ngawo ukugebengu ngiyabona ukuthi ngathi elinye libuka ngapha elinye libuka so manje into ofisi ibhlungu ngempela uthi ungene entweni ebhedayo right ngoba ngisho ongazi ngiyacela ngempela comment ngisho mhlawumbe waba nesithombe sango phela sine sesimasamba sezizinto ezimnandi shutha lesenzani asiveze nje phela isami kumashaba ngomlondo usicha mayihlafi nangumlondo mina ngimasiyo shuthi manje usungaphuma edam zodwa manje siyophuma nengozi yebo into efanele ibhlungu lonto my pro ukuthi ngisimanga ngihlele ngane yami ukuthi baba walimaze yini sefana ngichaze yabo ukuthi hey kwakunzima mfana wami abanye babele imali emsebenzini mina ngalimali ekangeni kwamawunga 25 rand ngicabanga ngizolimalela nje futhi mfowethu uphelile 25 minutes manje sivalelise ayi asivalelise bhuti wami mfethu kodwa kubhlungu ukuthi umuntu athi ngifuna yakhe ya 30000 ngida 200 rand bafuze niyeke lento bafethu bakwethu bafuze niyeke mafethu aniyeke lana kwalinyazweni lomuntu lo ongikhomba ngawo lo okhomba ngawo lo konje la ngalimanzo yena angisakukhumbula awusondeze lo hamba uyokhumbula ke manje ngizokhumbula ngempela kodwa wena uyikuze emntwayethu bhuti wami ngaye ngajikela ngisho laba futhi ngangikhuluma ukuthi ngangidayisa nama drugs la nje unyawo kuyobuye xoxa mashaba no njengosidumo unendaba eziningi kakhulu ukuthi manje into ebhlungu bafo ikona ungayibona imnandi ihlekisa bafo iyangicasula kahle kahle no hayi soyilungisa ngibhodla sizoyilungisa ngifuna isizwe afuni mina futhi ngikhathele ama drugs manje it's been maybe 15 to 16 years ngimewunga from 2008 ngikhathele kwangempela futhi kunengane esese university phela manje cabanga lento mina ngangizinende age of 25 ngifuna kube singina yonke into kodwa akwenzakalanga lokho ngingafisa ukubuyela ngisho esikoleni ngathi mangibuka ingane bengikuphatha ekhaya if usifunda ugrade bani grade 10 ngizafisa ukubuyela kabani ka grade 8 kama no more ayikho phela lento yabo sanje bafethu ngiyacela sisivalelise bafethu ngiyacela futhi ngina isupport mangabe yini ngoba yonke ningqibona ngigqoka kanje from episode 1 ngibona ngigqoka kanje iyodwa episode ngigqoka iphini manje wawumbona ufana ngigqoka iphini mfana leyo ngophelele ngoba lo hayi solitholo sizo mashaba themba awuthemba ubuholi bami uyathemba ubuholi hayi bafunga iqinisweni lihle ngami labafunga kuthemba mfowethu ubuholi bami hayi ngikuthemba ngathi umfakazi wokuqala sobutholile ukuthi hayi izona oyithethelele hayi mfowethu lokho ngingasho ukuthi ukuqala kumina kodwa ngoba ngisho nomuntu oxoxayo wona bafowethu abo ngithanda ukwenza research yabo ngomuntu engiphila naye so ngoba umuntu ongiphila naye manje ngiye ngabuza nabafowethu ngawe yabo nto abayichaza futhi ngabona ukuthi okay la ndoda indoda eqiniso hayi ngimele ngeqiniso la ndoda eqiniso nesiyathi umuntu uqale sona umothi le ndoda ineqiniso hayi mina mfethu ngimele iqiniso kuba kuyena umuntu ukuthi uyakwazi ukuthi iqiniso ngenzela lona limphilisa yabo nje umuntu elekela mphilisa usile kodwa wazenzela amangayena sekuhamba isikhathi engikuthandayo wafika esigabeni esihlula abantu abaningi ukuthi ezihambe yovalelwe rehab into ehlula abantu abaningi lo ukuhamba igaba zakhona yena iyona into engeke ngimbonge wakwazi ukuhamba zonke igaba ngoba ngisho usufuna ukuphuma phela ungene ngizima iqinisa kumele usufuna ukusuthanda kunzima ngisho usuthanda ke manje njengami nje manje hayi nike nibone ngami ukuthi kuzokwenzeka yini ngoba bafuthi mina lento ekuthiwa ngisawakhohlwa amagama la ekhaya ngoba nami ngimusho kodwa lelo ukuthi MPTV1 hayi ngeke ngikhohlwe lelo bafethu iyasebenza hayi nikwazi ukuthi fethu ithinte leza insizwa leza insizwa lezana igayi hayi bafethu hayi ngiyabonga bafethu danko